Alamedhiwe malika ndini wa uthaithi na otondo twika kila wachumwa umundi ni muthenya wa kilungu cha Ikumbi ya siasa vala twithoima maundu meokoni ya siasa ndini wa MBATHA itu kamba na Kenya yonthe twimanya maundu undu maendete na namba kulika ndini wa Ikumbi na kwamba kwa mwanyo yo ni kwetie wekio nundu wachumwa muvetu twiyethwa na kilungu cha Ikumbi ya siasa nundu wa itumi ite siamba kwa thukika ndiyu nitwalika ndini wa Ikumbi kwala mwethiwe mwingulia Ikumbi wachu MAKUENI ata no maundu methia wa twethiwa nayo twethiwe na Mheshimiwa Johnson Muthama Nduya ula niwe mwene kipila wa chama cha UDA twethiwe na wanenanya usu imwe kwa imwe kuma ngalikoni ya kwake hindi nondo wa mitambo twethiwa tutonya kukwetie kilungu cha Ikumbi ya siasa kuuni twetie wekio nondo wa kiu hindi twivayu kendo isethia ni twendesia maundu maitu otondu twendesia mithenya ingi kila wachumwa maundu meokoni ya Uteti nina AENI vanthi ni wa studio onthe ni mavikie numamanya oyu indi tutanamba olikavau nenda namba kuotavia maundu kauta la tukitha twenenea ni chuma kila maundu maingi methiwe makitika kwi wa kwambelilia ni wotonie ndongo ya Azimio wa Kenya Raila Odinga avikiana kumweta mwandu Martha Karua kwithiwa munini wake wa chumwa ni woto avikie na kwitha tuyona Rigathi Gachagua mujumbe wa Mathira aiwetwa munini wa William Ruto kukitia kivila cha Usumbi na indi wa kwambelilia ndongo ya chama cha Wiper Stephen Kalonzo Musyoka atangasa kukuthuka Azimio na asia kana wenu kwetia Usumbi na chama cha Wiper na indi atangasa munini wake hulani bwana Andrew Sunkuli kwithiwa running mate na asia amba kuthi chuma kimwe ambo tulia ambe kwesilia kele katatu na ino twetele twiwe mutongo wa chama cha Wiper asia ata kwiona nzeke kana veandu maende na kumuthuthia na kumuconvince kumwisobo yesethia ni wasioka Azimio wewetekana no kutumi wandu makanene na akewesethia ni wasioka Azimio maundu asu nitwomanya ndeni wa kilungu cha Ikumbi ya siasa na ndi ange measia kana nundu wa mauneni ma Kalonzo ma witina no kwesosioka Azimio lilikana aisiwe ndeso kwata Raila Odinga mbau ingi na tuona asia no kumugwata mbau masonga yemwe avikiana kweveta Azimio na hiyo nitwetele tuone Kalonzo no kusioka nondo ethietwe awetaki ayema kuyanisia ate imake Mheshimiwa Manzo Mheshimiwa Mutula Junior Mheshimiwa Kiyo medetwe mena miungamo mbyumono na miungamo myumo ndeni wa Uteti wa Kalonzo wa Musyoka umundi twesisia Makinya ndongo ino ya chama cha Wiper Makinya maki Uteti tumanye we Kalonzo Makinya make ma Uteti undu ethietwe Makinya mbai ya mukamba yende tenesa kana no kwasi mbai ya mukamba kiuni cho tuonenea na kwine vuso ya kutoma utumani waku kwete woni tawe mwene ndi tawe musiaisia tawe mukoni wa kula tawe mwatei wa mutongo wa chama cha Wiper kana mwatei wa murengo ona wiva waki Uteti wene vuso ya kwete woni waku Facebook ni Mutongo TV twi live then wa Facebook and vo no there twi live share the link na ende we follow page to ya Mutongo TV Mutongo FM lilikana kilungu kideni wa Mutongo FM na Mutongo TV na deni wa page ya Facebook ni Erastus Kithuku wa Nzomo wa Vikai YouTube ni Mutongo TV Stock FM official subscribe na ende namba ya mukuve ile 395 niyo namba ya mukuve vatende vi na ndeni wa mtandao wa Twitter @Mutongo TV KE @Erastus Kithuku #tuitumia Kumbi ya siasa namba ya simu sevo kioni ando ma radio ngomosomea twende na itwa vingwe Kumbi tulikevo tusiekwe chao maundu meko ni Uteti ni to Erastus Kithuku wa Nzomo na AENI mako wonde ondo kuona ni mavikie na ndi ni karibu muno kwa evinda ingi twa komania Kumbini ya siasa na tuambio vano kwe muzese wa vingwa kameme umundi ka TV kana ka radio na yokulia indi AENI nimo ao mwanyati waku Mutongo ini kendo isaithi ai ni watumwa nambai no sio mwana Erastus na oingi ni mubia muno kwa Mutongo TV na radio nondo tuthochenge watu na nisosindizwa wa minotangasa na nengi ni tutha tuinena nyosindisi maana kwetu kulia ndo ndemo kamba wala mayo ndemo ke malike TV na ma radio ni matwithukisie nondo mundu na rukwe maswala maito twendo nena nisia kwa mazito ni tawa Anthony Kingoa Ngunga na nuweta ba MAVOKO na niithwa nditia kibila cha MAVOKO cha mujumbe cha MP mwaiwanana matuko kenda na nisia zio bazi munene thia ni katika Kenya Gazette
ni gazetted candidate kwa tweke ndoni kwa twithe ine pindeso. Thank you very much. May God bless all of you. Ni karibu muno bwana Ngunga. Thank you. Na no sio watu ikidhisekana wikendoni. Ona ya manzo inayona. Ya manzo inayona. Ya FM ni wata nayona. Yes, karibu muno my brother. Asante. Yo ni zia kwa munango deba u. Na ni na mugo ne deba u. Nyinyi FM Fred Mbadha ula mutaalamu wa uteti na utongoi. Waile kutabia wone kukethambua kana sua ya siasa. Ethukize maitu na siaize maitu nene manite kana patengu ni mutu endete muno. Nene nesile na kukundu kweta wa matetani na ando ingi muno muzimoneta wamba kiko. Wethe amekuli inde niwo toma butoka bakoma kwamba kwa mutume wetu wa Francis Muindi banaija thikina ibau namba matiku on the mambia ni ati alameta wa Kiswahili sugu ma iza mwita wa Ikumbi. Asante. Na newe moyo muno na mambia na bigaba nimegeu na ngimegeu lakini tiwa hiyo na ngizio kane matine. Asante. Ala twa kwa manea onamo ekanisa ni umonde ne mambia kana ne mewa moyo na bate nguyo wera stars wa Asia ni mambia wa Juma muno ni matwetelile muno na ona kwena manina me ani pole nundu akwethwa tutaikwo indi unit wa muthocha ni twabingwe kumbe twazia kumbe ni be musakwa ndulika boka uma mana na utilike bo okwa wenda ona wi mondo tilika na te yuma lo nete kuma lo kana kendo nga yetu ikeneza undo ni moya. Yes. Naende mheshimiwa na kwa masetwa ni Daniel Kitonga wa MAAZO mbunge wa MAKUENI ila ingi wewe ni gazeti we ngamende kibila cho senator wa MAKUENI na bwana FM kuna mashambiki mno wandu wote wakabamzeni ana kwa mweto wa mzembi wa Ndalwa umunde ambia ndako maali nela tuweza kuma baba na nyanya make ko ni zinima tusiaize ba So mbeta mwe MUTETI ina nengo raka bamzeni tabadali tambo yuko ndugweto waloko Timo vya muno mheshimiwa naende mheshimiwa MAAZO bwana FM na mheshimiwa Ngunga atikalivu muno bayo kombeni. Na yeye nenda tuambie no etwalika ju nenda tuambie na bwana Ngunga na tuambie na kila nenda na nene mundu ala mekikiwa kwambililia muno tukunikala ndongo ya chama chawe Kalonzo wa Musyoka kukuthuka azimio utangaza no kwitikibila cha usumbe na atangasa munini wake ikulia kwa tawe mwate munene wa baba na tawe nduna amatabia bedho chama ni cha ODM ni wa ODM ninyi ni ngamia izungwa ba maboko na niona no nyongezo yo ngamia ba MAAZO abundu tuendete haya azati na nje azimio candidate yulo tiele nunda umavo bana ndiye. Asante. Haya yu ikulia kwa ni bwana Ngunga tawe mwate wa ODM na wendeni wa azimio waipa muone mana kuthiki nuko na waipa na ndongo ya chama cha waipa Kalonzo Musyoka maizo wasyoke dengi azimio watu sisi number 1 di analyze kidogela ino ni la muzita ko kampani sinema nundu tunatuetuze Kalonzo ya azimioni kabisa na andika na ila tuja karanda Kalonzo ni waisi Raila tosha atwa minunu Kalonzo imutumia na ni mundu nenge tunda ya au kampani kwitu muno na ila waisi tosha ichaende na oka atwika no kutwika running mate na chuchi whether the mass of Kalonzo kutwika running bayuli kana na fact ele nai it Kalonzo to na likamu no katika running mate in nai factor ya tia Kalonzo almost experienced ona no naunga umukono andwala maazia Kalonzo na kathi interview ndo tia worth kweka interview ndo interview nenge mundu ayo kibela neka interview kibela na iwo jona no twete lakini the fact ya Mount Kenya na tutumie tababi ndaza muno ya Keimani na fact lengi yoke uliganeza ni kana gender ya ulija kamoro equity hizo paubu Raila no naskoe kabisa najua la maana ndiye Raila watangaza watu wake atangazie Monday ni watangaza running mate wake na Kalonzo ina parallel rally yake itangaza na kutangaza munini wake na weza ya kitu chijaete thina muno nundu kekaninye na ningi advisor munene wa mutumiozi de baba ndeta wa MAAZO twetha na headline bingi cia kwasia twaema kutwika Raila the Kalonzo netunga mana kweli maungama nicha ungamuna nicha tangaziwe na bogela makulio maingi muno pertinent mambai number 1 Raila atangazie position lambe watangazie ya Kalonzo kutwika chief minister na ningwendo weta ba kambala mutu cia kana kibila kila kinenga wa that level kinengwa mundu kinengwa mbai kibila chicha mundu umundu Kalonzo kairo na ngwe vice presidency ti yake ni amba ya mukamba
kibila ucha chief minister kinengetwe Kalonzo kinengetwe mbaya mukamba na kila mwazi yabuito onyo sarakasi kidogo nundu Raila itangaza bana Kalonzo watangaza na nazani we vice president u deputy wake awazi wendi nundu hange tunonya mandate na process ya kwa deputy tuona azimio mekalia Kalonzo na Martha Karua othe maimeka interview moko mulo ngale kwengi tunonya Kindiki na Waiguru na mundu wa Gachagua nange maneka parumilo mundu lakini yu weza the chama kecha kitu cha Wiper nitunakula nilie no twitha na consultation iti no twitha na makulio mamindo kugindu kinaetio tata munene na weza ithia ninona geka SKM no net daktari no net lilo kidogo Raila atangaza aketo andu maitu the tukazia this is not the way forward tukitenzi yenu esa mbai inondo asisia ongoti lo vanini wenzongea kana no tonyo sio kazimio wa asisia sunguli andu ingi mana manye mudenyosu na tarani nimetwa Kalonzo anawe tu mudenyosu na atukanora sunguli ni mwezi andu ingi akamba mwezi lakini ando lemo ligada 2013 sunguli uwita Andrew na sunguli Julius law minister tena ule amwita Baba Dennis nimeongamia kipela kibicha cha senator au maumete bulimwe ya mindo ya Kilgoris nimeongamia maumete bulimwe madhima pambana na mapaluka onde kugela tu mwezi nikana timu ndo za na unity ya mosi tia ndo meza kuona wana ya magura na mwana nyeni wona ukagura tia ndo ala kuni bad choice for Kalonzo very bad choice plus you now twinenda or running mate we on a PO box rodo gweto PO box gwe no aite kindu singuli kwa kindu ete katika kwenda kule ile si kwenda ndio zongea kana maoni mako kana Kalonzo no kuka nyina azizia Kalonzo no aileuka kwa maoni mako ni waileuka na Kalonzo ndebe bambi kila nundu nile anezi atweke yakata tuwe mwene ungamemba 11 na then ukunga 11 ya monga 11 adi 11 lakini akewe 11 na muti anako na paipa nduendete ni welcome katika azimio na nitumwetele na room ile zi background muno sio the siasa Kalonzo wokite kwa hiyo kama Monday Tuesday na kitchen cabinet yake ndi bandu tutabikana ni mokite nikenda ende kuka kibila gicha chief cabinet rikwenda githi bandu bange tumandio mundu ngo kambani akata anewe no teacher muno ni chamba ndo kibwana hizo na kene otoweti kibwana hizo no otoweti na wene ngino kemuthimete no mutumia na no muzee we level hizo cho kimutoweti nenge ino nasi kibila teacher muno ni chamba kwa in case undu Dr. Steve Kalonzo ule akuzoka kibila kiki ne mukamba ulotoweti uno kibila chamba cho lakini oka kala kibila no agene mundu itu na ni mumbai witu ali tulikazimio ni thionde asante ndana mbothi bala be manza nenda kwa mbothi bala be bwana FM na bwana FM tuobu Makinyani ama Kalonzo twithito tuona kwasikana ndonga mana Raila esanga manake na yu no kuthukie watu se Makinyasu no kuona tamova kangamba ya mukamba aivu kana ni make baya mukamba kwitha a proud munga mosu wa Kalonzo withito nawo kwamba ya mukamba mukamba atonya kwasi hata no kubuthwa kana vailata nondo wasisia kamba ingi mazi kana Kalonzo no kutwasia munga mo wake hapana Makinya wako kinya aye akinyeta nai maondo amele nai andu ingi mayansia tamba ingi kwazi kamba mayimo ngamba kamba ni watermelon sindu sia muthembo bwana FM ekana mbiba undu ambe Mheshimiwa Kalonzo Musyoka ibinda thiyo Uteti ya mwaka wa 2022 kwake ni yabata muno nundu yuti mundu munini na ni mundu ina utwika webinda ya samuno na no kwete kusisia hii yo ngaleo kwato zumbe yuti ndona kuokwatela bandu bange ba ko isabu yunu kwete kwika namba ya keli Mheshimiwa Kalonzo Musyoka ni wekalite mutongoi wa mukamba kwebinda ya samuno no gethea patengwe akamba ingi ni mamwatize na nimona anawe mutongoi wo yuko itambia kana maundu aloko na thika ni mabata muno nundu asindu ile undu wambe we mwene ta mundu ni waile kuka mesani okite kunena anengwe kindu kibata kwebinda thi na namba ya keli ni lazima sindu ilo kwika withie no siaiti withie ni kuyane ati yimake yukwangelaga nyo kindu juno ni chekwa kwa Jumatatu na pesi ndu ingi si witi na wacho tamyau interview ndina ya uchuma kila kingi na ndana ikendevi
na abiko bandu wa mwabuthi na toti noni ya undu bekiwe ne kana beza kwa bikwa Jacaranda iwe kwambia ila wani Kenya Alliance yedu inena na twazi azimio ni mosie atuwe mwe yakwitha na musimamo mukali muno na saa ingi nuseo muno baby ndo watu ye strategy yezo mwatomea ninzio saa hizo strategy ni pesa ithukumanesa na ithukumanesa mwe paypinda ya negotiate na mwena saa ya kuendea na unena indi yumoko bika pepa ni yumoka au bika yu ukethia kindu kila munenea ni kindu cha bata muno te yukike na nenea wa yuma atatu wa chuma kiti kita wajau kita running mate nundu running mate ni kindu cha bata muno na yue baile ne running mate beka wata yu ilo ne uya mheshimiwa Raila Odinga nena na isiati kipila chambe chane wa Kalonzo wa Musyoka nijo nawe tie chambe kita wa chief minister naende yatalete ibi na kila kitu katibane kila kitu katibane aende yatalete ibila lakini kila kitu no create wana executive order aende yatalete ibila cha ibila itano kana thandatu na yaimina cha katano kana cha thandatu atamuka deputy president tuirwa kulwele MAKUENI takamba na ta Kenya ukulyo yambe tinanengi wekebela kiba yuwe wa mheshimiwa ngunga ya chikebela kiuni cha kamba uzuni wo ubu kibela chuti cha mundu umwe ni cha mbainima na nyeta analyst na ilo kulwa ati chukipela kiki utwika kiunenga choni kiba nanye nena sindulisi usongea ekumbe kindu chambe kwa tusioke kwa BBI ketha BBI ni nabiti na tilithwa na kibila kitawa cha prime minister na mheshimiwa Kalonzo wa Musyoka inewa kibila cha prime minister we edwa anengetwe kibila kithuku usungio ni ayende tha anengetwe kibila kithuku edwa ndethwa anengetwe kibila kithuku kibila cha ile kuoneka tocho ki nocho cha ile kuoneka tocho ki usungio wa keli wili tau thoki uki kwitwa chief minister kana prime minister choni chau prime minister kana chief minister no mundu ubwanene na matiangi ulati kuona umundi na wene wizi muthanaula tunai na Muzumbe aye kanisa ndo mheshimiwa naanzo hivo Muzumbe no okilile na asia andwala wateti meba no moke maka nengo kindu tikage kanisa akilili amina kunena matiangi okelele ku na vi aneno nake uta second taitano to 10 na Muzumbe ajene na atabu ndungi na nene tekelondo la na atabwa nendo kuya ketha ni munini kibela kiuke na bina ketha ni munini wa Muzumbe wokelele ku andete bube Muzumbe ona ndetha weyani yuki uki kweta kibela chukuona kina mundu su kwitwa Matiangi kwa ni kibela kiseo muno na ni kibela kina bina nundu wake ni utabija ba nundu onda na tongoi project sio ndesi ya serikali sithwa umba no ni usua cabinet na munene wa umba no yu aile kwetha neo yune wozute na nengawe na aile kwetha alikata aile kwetha ena ma cabinet minister ukwithia iya enda sibitali wiba yake tui akakona simu kwa cabinet minister wa Uiti enda lelo wiba ya matu akakona simu kwa mundu alelo tisioke yuba mwezo neka anumelele kibela cha deputy president choni cha muthemba wiba ona nenda otabia kamba kindu ndama tabia ati yu kwanza mheshimiwa Kalonzo Musyoka akakethwa akanengwa kibela cha deputy ndo gotabia sindu itatu chambe ndego na CS wiya kuna uzima dhakarwa no CS we mwene nana niwe constitutional yes ndego na gari bota kwa Kalonzo azandi ndego na CS wiya nundu umundu tina deputy president weta waruto eya yawo nobody mundu wiya nundu appointment ya ma CS
sika wane musumbi na amina kwazia Erastus nina utuma lelone ukaunga mema lelo wetha awathi na amina kwazia mheshimiwa Ngunga nina utuma niwe CS wake wetha awathi na payundu deputy uka kukwia hii nisi ilasia kana pepe undungi ngwenda wiki executive utonyuzwe na musumbi munini wa musumbi nienda ukataye pai mundu withia ya ona masi yes ndamatomea lakini chief minister ni utavisia ba yes munene wa masi yes amina ku ya CS nienda undu na wekwe no weka wa nezo ndo uzune weka wa nundu usune wa munene wa masi yes na ni wona undu uzuweko ende pa yundu wekwe we deputy president utona kweka utona kuya masiye yazumeke makeka kwa unenda tisa ikalathita akamba ti interpret kebela keke kwetwa cha chief minister Johnny Chau na keiliata na kina vina wiliata na kitono oteje andu ata na kina project sianata na kwanza we akaamuka akazia hii nundu nyininye munene wa masiyeze na wa project nyinga no netume andu mako katika ministry ziki wathukani yote neza aile kwa thona kweko yuko nye uneni wako kwa kupingwa yes nina nene ayolwa mheshimiwa Kalonzo ateo yuko na anauma alukilenza peke ndukemo wikete cha bata muno yenda wotabia ate imake yu ate imake ala su ni maile kwethwa nundu kwianana namo yani akili siomba niwe sietele deputy president na yinu ndo mayeze kindu kigimazia no Kalonzo no Raila undu akili siomba niwe sietele deputy president na yinu ndo zundu na yauka ni wailo manda nzia ya kumanage undu zuta na yauka no manage wa yu kwa na kwete kwika ateo no seo amina kwika maundu azuonde agomoge athibazimio kwa wekwata mbao Kalonzo asyoke kwa azimio ndio kwata mbao ni mutaa asyoke kwa azimio nundu nye ni mutaalamu wa Uteti na Otongo wow yes ni mutaa asyoke azimio asante amina kweka ambe kweka mpaka amina ni sawa ndakakala atowe inde amino ewe yino ndo amina chumage mocha break lakini baba FM yes kwa mtu ngiye document yokena nazi uazia ambo minondo kweka ndeke ndiendete na kindu kitu eko tabi ukaizo ndo kumela mathakaro na point ndo kunite ground na ga chief minister ile tanaga kunite ground but mbai manundu kangu tabi woka wethe na itukite ndugu wona wethe umeama endete ni maendete kwa ukazi too late no yes mheshimiwa MAAZO no amboneke abanini naiwa kana wasewa kuyubikanesa ondatike emwe ose obwe nikenda ose no anena wiwikenesa ndukane no te wika so kanini thine kia wasewa mheshimiwa MAAZO na tuyambozia na mwene ndeme asiata ayakwesela Facebook Mutongo TV na Mutongo FM na Erastus Kithuku anza mwezi ni page ya Facebook akatwambia na mundu unoetwa kaka zena yasia bwana FM yako kenga akamba please kivila kiu kina nengwe Kalonzo kikatibani Samson Musyoka FM waweta uwovyo Kalonzo anenge tukivila kinene muno na ni aeke kutwasya na kia Augustus kate Fred Mbatha umundi wiko na sindo na ivyo mwana gifela kiu kitevo kina thina muno view analysis ya gumundi sina thina mo uzuya zio mundi Joseph Moveva Kalonzo niwe ndiye simba kama mwisho lakini okay sio kaingo ngeleze neza ende mundu ye mwana akimanzi tu sio kutuma motuma ni mail uta mena kivuthia kana numano Jo Musa chief minister nonzeve vaikendo masila ki kwatha yasia wembatha eka ukenga akamba dizini kimeko na FM ukenga akamba cha usimulili FM ekaithiwa with psychophant cause atuka vutwa kwacha baiba ndo othi we chief minister if that is the case mbona ndana nenga karua as chief minister no kuvutwa na kwacha kivila kitevo ni chaki wa muthama akamba mena wome as kivila kiwaje FM undo kwaze kana juni kivila kenene mwa akamba majisikiu meacha na ke mundu no etwa John Mwau yasia ekayukenga akamba mbaya mukamba vau na ivela ite katibani ka Kenya uziacha leo ni kama umeleta azimio wote aljuma nikana wipe ne beti azimio manzo no kutabe kana mendo ine azimio ngunga no ene sikana azimio
Vao ngata rogai but volume atushiki kwa TV. Kanini ndio maana TV imeasia wasia ndiye sewe na thina mwao. Steven Gerard na agia mwekoma mweleka ki okay aye Francis Kimandi hapo sasa angilo na kivudha na makao motoa bizo ila inawiyandia okambane nena akwie. Okay, Vincent Wambua Kalonzo aminwa ne manzo mutula na Senator Wambua niwe wazewe sawa TV ni wala mkwazia wasioti sawa ndizige. Vincent Wambua yaze Kalonzo aminwa ne manzo junior na kio masela badha hiyo haiko kwa katiba, waache uongo tafadhali. Kwani azimio kwa salvation chao zimolele Morris Ngomeli Kalonzo nondo wa mudhano kango wake yu no thela ke siasa otongwe wa ukamba wela kwa mutula atethewe ni manzo etelai we haya akamba manenete wa mena mawoni maingi mwizu kuwa wangata FM enenia kila utesi yela ukwasia ai chief minister ni munene mbe wa deputy president Ruto aendete state house. Okay, malamiana kwa cabinet haya mutumani malikete makasemba wona wa kuna kila tafadhali no ndekea na kemo ndo wetwa FM stop confusing campus FM knows wakaingo these neza ndize nikiandongi makona we confused campus na kanini wasewa manza we sawa. Today atongo imenena the truth Peter Molei Kalonzo akitakosiwa kazimio tu akamba tu the ovandu osune Ben Mutua Kivuito Junior kivila kite katiba ni chaki yu Philip Kivuva hapo sawa bwana FM Gideon Nzangi kivila chao vai kivila vau kivila kite katiba ni FM yake okenga kamba kivila kite katiba ni chaki osuna no asembe situ yake tunaiona ndi motumaini maingi muno Kalonzo asio kiazimio eweka ndatonya nye ya kwa ni ya Raila bwana FM ya sawa ndi motumaini maingi muno ningwitha ndi masoma asuna mbosoma ma Facebook ningosio kanisi ma YouTube Mutongo TV Stroke FM official and kedandwe so subscribe ili itato kenda imwitano namba otumani mukuve vatendivi vaimbe sauti lawa na ndi nuko na motumani maendera kwisela vakio ni kwaku onesa and andumasi munengo kakwenyu mheshimiwa Manzo ni muvyano ndo wakomesia ikulia kwani mheshimiwa Manzo we umakati wa ala atima Kalonzo ala wa sugu mono na mono ni mwezi yetu muyumya maoneni kivathukanganyo tuambe kwambia na mheshimiwa Kalonzo we mwene noizenda kwatamba Raila kwatamba azia Raila tosha unconditional via Jacaranda na indi itina oka kuthuka inywe atima waipa ni mwezi yetu mono mwena miungamo myumo wewe mwewo mwayaze kana Kalonzo ndekaki mwayaze kana Kalonzo ndasioka na Raila mwayaze Kalonzo the interview Kalonzo at the interview yu Kalonzo ni umiazimio umonde wingale kwasia wote twinangewa wethe wa wanena na mwaite kana Kalonzo ndasioka ingethene wazimio nondo mwanyura una nengwe uyekatibane na akamba mayikulia na kwandi yikulia na kila mondo yikulia ni kana mheshimiwa Manzo na mheshimiwa Junior na mheshimiwa Kio maondo ama tutabasia miyongamo yemethe yaneo muchuni kindu cha kwa serious kana meka opposite ya kila monene nondo mwaze Kalonzo the interview Kalonzo Kalonzo ayika yuona kiende cha kwaze kana Kalonzo sio kazimio tuisa kumono azimio ingi mheshimiwa Manzo thesi akamba na wetweleze na utunga akamba bubiti na banini ila mheshimiwa Kalonzo waisie Raila tosha ibindani uko aina mipango nogeza mheshimiwa Kalonzo ni wera ni meitwa Raila nokethia masabu ma Raila Odinga na Azimio oka ni mausie ningulikana bina uno kuona mheshimiwa Charity Ngilo ayumbania ma NGO na ando activist na maadhi masia yumeenda mheshimiwa Martha Karua na kuma bau kiucha kwa wa malebe inama maadhi whether mheshimiwa Karua anaye latimo inaenda Amerika hapa mwana Sabina Chege na ati yangi maazimioka wasisia tuende yangie kuna tukikie candidates sina ngana matuko 16
na patu kando maazimio meika interview ni sika wa Amerika, ni sika wa kundu kungi na lakini interview ile iko thagwe kwa ba Africa withe no mwese ula mukwenda na mwigira utuma na withe no tanzia ya kuthesia withe andu imona ta kwikindu kiende formality weazi lakini withe ono itumandu makaeto interview no waite wenda kwete wangania ko interview issue mbeni tuonie pataya ja mheshimiwa Kalonzo the interview nundu interview yake alita kwigithwa ni NNV na yila wa ndia radis ginathi Mombasa whether NNV ingimesia ndakathi interview na ibinda yu ndio na bea ja kuthi interview nyeta mundu nundu wa siasa ya Kalonzo nundu twe na mheshimiwa Raila ni na inamba undu sine bangete sia Kenya no kindu kito na okudika mituko na kendo ke thani ma kwata usumbe na ilama ndi interview tutafikie bandu ithe tu advise mheshimiwa Kalonzo wewe ona bena bata wa enyivye na ithi kwa ila committee ikamukulia makulio kondo we mwene ni wa muye no zithe tani no mutabyo undu pala benda abatiele ni we mwene amwe na kwa interview matokeo ma interview ni manaumia na wasija katika interview su wasija ngaliko siele ya Ruto na Raila kaliko Ruto ni manende kathetie bana Kidiki ni makakisema kendedia honorable Gathi na wasija kindu kimwe kinatumia Kidiki atalika ni kana chief justice wa Nthino au Meto Meru ko be undu bila ile nene ithi kisio kimwe kisio ke baazimio na twasio kaazimio endi no kuona Martha Karua nokia anengwe kibele lakini na ibinda yuta na Afrika nundu peke ndikema tunetasia titaesa uchona siasa zikalata kainge muno kindu kitawa power sharing agreement wethe ni mwamanai mukaana serikali hata na ikulu isongela anenganiwe binda yu kwezela balabe mheshimiwa Uteti nunu nuheze andwalangi makwa Raila maigina aba kubya ndola me TJ Kajwang Orengo Otiende ndola matabasia Raila maundu maiba uba kubya kala na mundu wita Uteti Mohamed mbuga wa Suna East na yu ko ila twakulia kinduju whether kina badha that is agreement kina tuandike register of political parties RPP atwandike yatu twende tukakulia agreement mheshimiwa Uteti katiba ka Kenya article 35 ya kila Mkenya ena right ya unengwa information ilo kwenda sindwa kwa serikali na ndumu bata na office of registrar of political parties mama ina ubozi lakini matu andike matu atuikundu kunga na mama ileta utunenga nundu document ya iwe na mo iwe the suni illegality mwe wasisia article 38 ya katiba ka Kenya kindu kila kita political rights kitu ungamika kwa undu siya na ndutumia agreement ya azimio kana katumia meo ya political parties kusia mundu ndakathi ulengo wake wa siasa ndo alitendwa atithauka ndusiya na nini senasa kiu kiithala kotini aya mheshimiwa nenda tisoke bai kuloni yakwa amaundu asu na nenga nongelekanyo monde tuyika no wase Kalonzo ni mwa advice indiwe ona decision yake ne kata nathi akamba ni makwesa omwikia ingi ketha mukasia kika akiyekika akamba maina thina na mheshimiwa Kalonzo akamba la mena thina na mheshimiwa Kalonzo ni mheshimiwa Charity Ngilo mheshimiwa Kivutha Kibwana na professor Makau Mutua azuna mama na mathina na mheshimiwa Kalonzo na wasisia muno na lazima andume pau azimio nthini na wanenebo ine takao uyo kwatigwa be wa musumbe kana musumbe ukera kusumbika kana ndio nangangala kanyonzo kala wakwatiwe ni satani na laika make tune na mekwa
ithaka masindwa kaona mapua na malunjwa ina mo rawo ilio ukaza yuko yona nene kaunwa ndio kwa tu ni mheshimiwa Charity Ngilu wa kwa tu ni mheshimiwa Profesa Makau Mutua na mheshimiwa Kibutha Kibwana tika huwa kuna mbaino kundi kwa akamba maina thina na mheshimiwa Kalonzo nitwamba gwithikizia nitukosa feedback kula kuyenende na tajupa nongosa nongwe undu ndume kusungia withe ndamanya kondo wundi kona uwe na thina na nuke kivila katika katiba ka Kenya kesi utongo wito wa cabinet secretary na yu kupindwa undu serikali isaubaga kanobo wa ma minister kiu nombaka kitwa wa referendum na kiza kulika kuisila kwa executive order nengo rabia kitumi CAS ilaje ya Wavinya na Dr. Masi Mwangangi to Wavinya ni waebeti ile naye Wavinya para yu ne papa Dr. Masi Mwangangi mundu wetu wa mutata ni waandie kotine aja nzele na atumike kunyuba CAS ndo na mataya to parliament tia kikatiba na koti inaatwa inaze ibila isu ya nyuba kuzila kikatiba na siyaile kikatiba na siyaile kumino lakini maasi nundu kwina corona na andola maandikitwe undu nusu ngakwenda kuthuku manthe corona ya thela ibila isu siyaile taenda anasesindelo lakini yu uthukula wibone kana kubigio no munthi corona ndathela yulwa nthi kwende sina lockdown ni na ba Kenya yu tena ndu 30 aya mheshimiwa umunthi monekia na corona kondo kiuta CAS tayari ni illegal na junge bila kiithe yango na CAS cha sababu na executive order and the court no ina you know kivila kinenange cha prime minister kivila cha prime minister kana chief secretary kila yu ukaka ona bora ila Odinga asia nomba kamba utwika minister wamba utwika cabinet secretary mbe na kenda endi yu ukeonengwa mawea angi same case ya Matiang'i lakini nduete Matiang'i ambio utwika waziri be lakini yu nduete sitwa ya chief cabinet secretary ukaete na barua parliament kivita na kangu mini abantu bange azimio nikiita biti na Kenya kwanza nikiita biti lakini azimio ikilia ya ungamato mheshimiwa Ngunga ungamete wewe kwa kebe UDA mwe na andu maazimio la ungamete nele atatuana no boko ilia kwa ngelakanyo Makueni county ungamete na andu wange atatuana omonthema oka no wa UDA uko ndo kila kitu anakweka ndino na nomba kandu mendo machena ukethia mheshimiwa Raila Odinga ni watu kama musumbi wa Kenya ende oyedhi andana mbunge eanu kwa hiyo ndio ngoja kangu minyo ende pengine ngwenda onzonge kangu minyo kangu minyo no sendo je matile okay nake mheshimiwa Ruto aituka ni wapaluka naena ayumbe ingi kwe Raila Odinga tuka maanza mheshimiwa Ruto onano ambao nyuba speaker mbe na mayoza deputy na mayoza nende mindo matetela mheshimiwa Raila Odinga kaetela list yake ya cabinet secretaries na chief secretary ya gazeti baluka budget dibaluka nataka ya mwisho uzimbuzibe za kuendea batena handshake ingi kwa Kenya bana possibility nene muno no wasisi unda mbasile ndo ukauye kwenda na handshake ingi kwenda na undu twekia 207 ekwatia kutukitwa na banini na kenda withe andu ni male anwa ingi una asa nundu utonyeka ni muzi oketa azimio yi kana mwene tenginyele bene kintu kila kinene cha chama kita National Delegates Conference chomba ni Kasarani na cha mwaka na mundulo no kuungama usumbe wa chama cha Wiper ni mheshimiwa Stephen Kalonzo Musyoka nesipa uya atwa kwa ABC ibindala ya new na yu matuko 16 Raila Odinga aitangaza kulona tangaza na ito tunatangazie running mate wa Wiper nundu tukakatu ine tangaza binda yu
tiji sautangasa ingi na ukande chawa mheshimiwa Kalonzo Musyoka wenda we muthelu kondo wau tina candidate na katika Women Osua National Delegates Conference mheshimiwa Kalonzo Musyoka pia ni wanengiwe luhusa wa kunena na ciama ingi na withe ni wa Soviet coalition itonya kusumbika kondo uthe na utavya ola munene na twina thina mheshimiwa Kalonzo aithi nginya mwiso na ithe twamwite nathi nginya mwiso niki nundu ba serikali sauka itemba ya mukamba ukaithe ndani Kenya Kwanza maisha na ndo no azimio matisa ubia nenguka kwa kwinge tunenange na mheshimiwa Kalonzo kayua andwala waina mama ndiye mathala wethe ayuno ngitwaina musalia yukakatona musalia abatangula Martha Karua Gideon Moi na Kalonzo andu acio atano mendo bena vinya mwingi muno na membe lakini nundu Martha Karua na Gideon Moi ni maendia azimio nake watangula na kemathi wethe mheshimiwa Kalonzo no watieleweka lakini wethe bado enafuasi ingi Kenya nundu andu ingi tia ni utongoi wa Raila Odinga na andu ingi Kenya tia ni utongoi wa Ruto na mana etasia mundu ungi wakatatu no anzoge ya mheshimiwa kuone kuona bebe na Kalonzo hadi 11 hadi 11 wewe mheshimiwa MAAZO always ongela nenda kukulia kulio Makinya Kalonzo atonene amaona Kalonzo ile twayika ndika ayika ataimage Makinya ba Makinyoka nuko natakumwa yesi kula ndeni welembe tayo kamba naende yu akamba tamakwende ya kumuthama na kukwata mbona vinzani make titike ndukiseo kwamba ino yitu number 1 wezi ni tukalaba muno na manzo pe kindu tumea muno wazia baya mukambe ko buthwa na Dr. Kalonzo Musyoka ko buthwa lakini sindulazi za mandeto yimu za utumia siake buthia si sauma nona sindu muno itendo imutweka wona wazia ndo interview ndukathi wazia Raila tosha ndukagonge wazia ukutosha ngiwazi okaingwazi nde utosha hii ibi tukia ngona azia tosha nundu siasa hii siasa number 1 ni loyalty na siasa ni msimamo na siasa ni kwenda na strategy na vision kuwethe uliza kwa azia Raila no utosha either wiki masabu weka masabu ila Raila waize Kibaki tosha ndake oka ona Kibaki atulikanga mawathi London in fact Raila ize captain yake tothijo break lakini timu intact je wenenge yuko kindu kicha cha utukwathia ndiwa cia mesilia you the interview ukoka interview tene ila twaile baba twazia ye yende tabaka 11 yo ndia ndo azonde maende 11 ile bya sambaratika twalikazimio twazia tosha tweka hiyo ni tunaitie tu kwa Raila moko pyu twalikazimio na peke ndana na manzela wasi katika mkataba la wasole tutene pa ya Jakaranda kana Dr. Kalonzo Musyoka no wai appointed to deputy ibinde we ya ibikura ndia iwenye kila gingwenda weta kana papa kana Raila atuka president ndo na MP aingi kana maniki uno kindu cha kawaida nengolika ni serikali ya PNU Kibaki na mabunge bangira la Raila ma opposition indi Kibaki ni wazumbi kana zabio kwa ukila to ya Raila onaka likana na bunge kidogo onathe matia nite no musumbi naye napinda wa kudikonzel na MP azu tuita na MP mengi ona independent megeza mebo na kuibo bako opposition kwa zo MP azu akamaeto mulengo wake kuthukuma na kile laizi unu Kibaki wa thukumia na MP bangi kwa maina 69 against young man over 130 na Kibaki wa thukumia mina kwa unye ndio na danger ya kana miswada ya serikali ndivita karama mindo kukupitia zirisia serikali ndio na danger zine na muno koloni yako ikulio la kunikana ipethe na akaba to confused muno number 1 to confused ndo wa yongozi ile mutu anonokia twaina azimio mutu athi kukanya kwanza tiwe nenge tuimina sumo ile anaize kuku ina ku azimio yana yaba iwe keku how it is true izino ngwasi ya mutu ese nage mundu Kalonzo nage toka twaina azimio na nekulio kaka Kalonzo ndo nanengi deputy ndethe azimio ni tiwe nenge kitu ile kwa tuma palape leadership nundu wa position ya mundu umwe akamba twekali teza wa serikali bidya samuno na hii ni opportunity letu nayo yoka ya serikali na kwa serikali kwa nini ndio wetu mala benga zetiku the president ni kwa katika ambaye yako na ndumaku katika presidency umundu kazi ambaye ya mukamba twina bulezi ngibetu
na manza beke ndo weta anicha kuform serikali utata mukamba hivi na ona mojuna wa kesi ona mulu motezia makesi lakini tuwezo bikabaya twenda tukatumeka naye muno umunthu paiba akabala me parastated makabala miza tutamizo Monica Juma na rweto kikuyo paibi ni stonge umunthu ukaize ta pano ta MAVOKO ona bai ndongo yona ndo za parastated thina ndo ngilima na tatu paiba kugila ngwaze ne Kalonzo na ndongo ile ngizio kamba siambo ekana na kauti na twetera wangilo wa professor Makau Mutua wa kila mundu twekane agu na tweka kuthanukanga kuku ndu ndu izo tuma twebuthia Rabina ebuthia twazi andu matubuthiti ti andu matubuthiti ni twebuthiti itendo ile tweka nazio tinzeo twile thana stability na pala twize twithioka tukathie le pene tukayumini hapo tukabio kusuma zuma mpene tina twaze tu interview tukathi interview wazi huyu tosha then president tosha tukamweta wa mino weta tosha umeapubu kwati hapo yes bwana FM ondeni wa kuli Yesu na kulia bwana Ngunga wasena metho ma utaalamu na ndisi ni kiasi singi masene no akenga na bumwambio no tuthesya baunesa wasena metho ma utaalamu ile mbetani yote ya ukamba na Kenya yonde nondo Kalonzo ni national figure ni MUTETI wa ukamba huo kani ni wa Kenya yonde wasise kula sia mheshimiwa Kalonzo ila wethitwa national kuna tasiende na kuthea nondo wa maondwano wethitwa ikona ndo ambe nenda kurege sindu ile kindu chambe nenda twambeise kuthea kwa kura ya Kalonzo thi ni theete na kwanza itheete muno nenda kugutabia kitumi ni chau undu wambe mheshimiwa Kalonzo Musyoka akwetwe moko ni gikundi cheta wa One Kenya Alliance na One Kenya Alliance now One Kenya Alliance mheshimiwa Kalonzo Musyoka ibo mheshimiwa Musalia Mudavadi ibo mheshimiwa Wycliffe Wetangula ibo mheshimiwa Gideon Moi ibo na mheshimiwa Karua maibo na ni utabia nesa ateo mundu utenendi azuti atongo ya nini kwanza ndukeze obanga mende kwi Kalonzo na yuti ile baake la kende ni chao ula weba kube na Kalonzo ni mheshimiwa Gideon Moi pio na ila de ila umona tunamoni ya mailio bana na we ila mheshimiwa Gideon Moi no malukilo bunza na wazize social media mheshimiwa Gideon Moi yaziate ivya kanu tuyazimio tuyogwa azimio tineza kuma namba ya keli ula unge weba kube na Kalonzo ula unge kubeta mheshimiwa Martha Karua nundu yume baile kutha mekundini kama azimio na age Martha hii paende wata ki Kalonzo ukweti cha kuma lukazimio nuke kweti Martha Monday amina kwewa wayu Martha wa Karua mheshimiwa nuwe the running mate she literally ran yani asembie kusemba asiati kwanza andola metha mekuona atanda tonea kibila kiyu nendo moni ene kitonea na alikanga aendete unako kwa Gachagua na nendo kutabia Martha ila wendi u na asi okeyo ogo bikailobyeyo ukakulia ndo ingi makwe ati kwanza tine onaitheta analyst kwanza tine ne Martha na engo isu lakini nete muoni ete the Martha we ola utabiwe osa wiosu when wosie na oza na mogweli na alumia kile mheshimiwa Kalonzo kweti we Martha kwanza ndebo ugena utabia ndola alimeba kubena Kalonzo mwana ize azimio ta Gideon ungi ekakwazi azimio avugumeto we amuno kwanza alange nawo nomeze Musalia Mudavadi na Wetangula Kenya kwanza baiba ni maandie therefore twambie ba kula ila mheshimiwa Kalonzo Musyoka waile kweva nayo kwa hoka na aunje eweka thiliata ni utabizia neza baadhi na maumisi na nyene wezi ni mutaalamu nutona kuiwa andu mathithukisya nundu nimekwenda twazie kana niwezi kuyanda ndo meateima asume ati yala sugu na by the way mena haki ya mena haki ya kuneno nundu ona ngozi ozi na wito nyamba by the way ta mutaalamu ona kwa nengu mewi ya teimu no nundu niwezi ni maneze pio kana ni mume onewa kibila kiu
cha cha deputy lakini kiine nenda ukutebe pia ndwena ngozi na uitu muno na ateo mundu wizi kunena neza no tono nena ndeto cia mugu kwa ndwasu ukethene makwata mugu nenda kwenda azuma ina mugu neza okay ateo indi ngeza kumaluka yes neza kwizela wa believe ina muzo wa ndatu ningu matavye neza no ngozi yozela kwezena mugu zi biblia matiko yengozi yosida you tusoke bakwa mheshimiwa Kalonzo mwene ona kwenye beba ndio bikata mutaalamu ukethia no ngugu ya mheshimiwa Kalonzo musokate nundu pege nduteteo mana we asian no kwikondo eoka kone katenda kwikaniki kana asian dei kondo esaone kathi kaniki kiona ni hata kindu kiu nendo kutavia ta mutaalamu yukindu kiu ate yu mheshimiwa Manzo akethena idea nini akatutavia nyona kwata mutaalamu ni sieje ukethia hii ndio manna nikyo sange tona ku yani ni usikala ndio manna hii huwithwa we uneni wa ati make na alam ati yala make meba kuvita Manzo lakini uthithia ni wabi ko bandu ezilio we kana abanga kwika kila chako kwenda hii kana oka agethukiza kabanga kwika opposite na kila mekwenda hii yani ikindu kinesa kuelea nesa na ni utabizia nesa ba Yesu mwene nena Mathayo 5:3 anatu yati thiya witha we mwitekeli thithi naye thithi yu kindu kiu kwithwa mheshimiwa mutongo waitu wa kamba na ni monengera ndaya muno nyi paikese kwa mundu utotha kwithwa hisilia nyeta neno ndo wakwa paso na Kalonzo tine na kila kiende kwa binda thithi kiutaalamu na nenda atimake by the way atimake nenda mozo bina na maizo ko itina manene oneza na mai decide twezela ba nundu kwanza Kenya no tukwikala yutui ngalama cia thayu cie yulu muno na zikongelwa ndungi yani level ya kwazi hope with yani ali na tikwenda mundu waiti hope yuko mheshimiwa mutongo yuko Kalonzo amusioka ayazi ali na ziko ndungi akazi aye na ziko ndungi nendo kutabia uwo rastazi mwithugizia na muzia yizia kula yake niziolekete haya mheshimiwa Manzo tuovo kiwewe mukwaze ona kiwazi no kuona kiteo mwikone yanda kuelewa nesa mukamba baya ikulize ni okukule niki Kalonzo ukwazi ona yazi ikulia kwa yuka mheshimiwa noguti kivila cha seneta county ya MAKUENI mheshimiwa junior noguti kivila cha governor county ya MAKUENI mheshimiwa kiyo ini wetete amethi toba kubina Kalonzo na amethi to mayumya mauneni na miungamo methi to miungamo mikalo kesaithia abuma nenu mehikinyo kabo hikulia kwa yukite mwikuona kando miengelekanya niwe bano mheshimiwa ndo kuona kino mwithi to mwasia Kalonzo na kweka na yeka Kalonzo na kweka na yeka takitonya ku affect we tamwene uyeje kivela cha kusia senator mwene ndia kaze mbona Manzo atu ya Kalonzo ndeka na yeka ilo ko katu ye no kutweka kana keka na keka ithini tu mwikia ayenda kivela kicha senator nambe kutunga bubuti na baba na NGUNGA kana mbaya mukambane ni obuthwa nulikana ila kwa ina mbaya election kibra ndo mheshimiwa Raila Odinga wa lazy akamba ndo mabia matwika momela isi muno na makula mekyondo neka kwa mtukipata yesilia yake kwa hiyo siya ndio siya na uimola we yani kananda ya kondo umukamba ndaleta unene wana kumangale kwa kila kina pata muno nikula ila mundu otonya kwete mesana na ningo tafika na ila twayenga ya power sharing kwa tukikie kana kula na jo gande Kalonzo tongelela serikali izo bagwana siama enda nduna chama wenda mwithi ukombaini bandu na andu angi nomba ka uthina andu alama chama chako mokieta ma MP kwangelekana ko imani jamu kale ukwata ma MP meani share yenyu ya serikali ni yaoleka na joto enda izi mpikembe kuna namba kutangaswa na sindu bingi mnoto enda azambe kwiko na kana withi ona tando nitise kena kibo na kizilile bana kondo au pale tenda bana pata muno ukethia maundu manani meania
kwangelekanyo ndundu to na usemba wetikilete ukose chief minister na ondeka katika katiba na nune bwe ngabana kibwana yasia kiuni chokwenda onageni wisinesa ta mwalimu wa miao otondu kwa kiwa tu oto Raila Odinga iwe niwe prime minister ende la ikula siamini utalwa na ndoma Raila Odinga ni makuneye serikali yesu yebinda yu kura ewa kivita cha prime minister kitipo ela Raila we iwe ni waria kawa mwingi mno ona kitu juna choche sia umina PNU nondo babikia bandu wethe akilebi nondo kana itata yorwa nisi mukate you are to be prime minister officially pa yambe bali kile thina nginya boka masungwa na yiyo tuzobya katiba kakini wande wethe akatisonga kondo wo nomba ko kethe ne twamanya athani kindu takiu chane ngane kwanza leta elite okay lakini ngani ndo kwanza la elite chale tendo kena binya mwinga ingi na kena lakini ndo kenenganitwe ni kindu changu sogea kule na kondo ni choto wa mwete mheshimiwa Kalonzo Musyoka na ndelewe ndo kura ena sio ndio kule nuko na kiu miunga mwesi yenyu tetonya ku affect ivela imo kwetia ndigwe kwatia nondo no sito mpaka kanena kila kiko choko kwa kuna kila kitethia kindu la tunakulia je mheshimiwa Kalonzo Musyoka ni kindu kitethia na kindu kitethia utethia kamba ndo na utethia ndo ingi tuina mukulela za kwa wewe mwene ta mundu aduka deputy president aye baba minister yes nomba kwa hivi niwe kiabiti napenda kindu kiatiania na mea mea ete mebindwe ndundu na wacha kiuni chethwa na ukikatuka ni chatwa wa parliament na chabiru kivyo chavina kwa numeta wa okia omutata muka kotini laita public litigation magathima kabendwa makase pau katiba kata tewa koni jao tuketera na kana tukekwika muthembuso mbetekile na mbosemba balabe mwene ndi ni saa 5 na ndateke mwe na indi nienda na mbosoma motumani twetukise mwene ndi na ke asiata na nami no soma motumani twethi uthi umoni o mukuve wanda teka sia thimo no 5 kendo ise the twa bevuka ni twa medamata na kumuzezia ni watho muzegele kwa banini na twesi wakaingi tuminukile kindu cha kumbia siasa kumbetekile na mbosoma motumani na ndio sasa simu 5 nekendo ise the twa uthi umoni naambia na YouTube ni movia muno ningona ndu ingi mwende na kusese ndeni wa YouTube Mutongo TV Stock FM official subscribe kenda ndo so subscribe tuambie na mondono wetwa Joseph Mbiti ya Kalonzo hana musimamo na keso pa musili ya Ruto tosha kuokambo twena Ruto na ke mondono wetwa Florence Mosangi Ruto all the way Fred Musili ya sema ozoya songea o musesi ongevano Amfrey Mwema to be sincere these guys in the inner circle Honorable Manzo Honorable Mutula and Wambua never listen to the rest of the community but thinks they are the one who are right ozoya sema yethugezia mbai mwasia ninywe kana mwana nunywe utuenyu wailete kwoswa na wito John Justin Mwangangi Manzo wena wisdom na knowledge true definition of a leader na keta itasemwange ya UDA ndani Manzo anakuanga na shida gani ndiye ziwa kulioni ke mundu Lazarus Mosili nake mundu nwetwa Elvis Odinda Ruto awezi toboa bwana muingie serikali ama muende upinzani okay na ki Ruth Kasanga Wiper Party has a secret agreement with Ruto ozo azisi yethi ya Wiper muronya kwitha mwina agreement mwina yo ni woni wake okay osini Ruth Kasanga we ona mwina agreement kana mwina uwano na mheshimiwa Ruto Kalonzo toka Azimio kuja UDA mesha Kenyamai yaze Kalonzo ndo karetosio ka Azimio enangale kwesu ya Kenya kwanza Paul Kethoka Kalonzo athi umwe ende motumani yangi atatu YouTube ni kanani sema Facebook na ndio sasa simu uno etwa Pascal Wambua Kalonzo aende kwa debe Chief Minister ni Kivela Chanzeve Konzonata Wanjiru Kalonzo bora Wiper ikue na wabunge wengi na governor na senators zingine sijali naende wa Muthia Manzo uko sawa though
in UDA mwe Philip yaze manzo we sawa ende wenga liko ya UDA katu CCA YouTube Facebook na ome asiata matumani ma Facebook manzo aye kaenda umatongoi tafadhali FM akinyete kati benja ki rurati FM atindi aye we ngunga niwe bakubi nako nokono ndo matumani masembete jizi mendata ama kanini wena simuziana ata ngwambozo utikecha Facebook wena sio ndo nenge sia nondo nenge ndizo utikecha Facebook matumani ma Facebook malikete mengine mo vya muno Mutongo TV Facebook na Rasas kidogo anzomo na Mutongo FM nenge simu yambe. Hello Mutongo. Hello. Hello. Yes, tuenena now. Nena polo moto. Ongelanga waza tafadhali. Kanini usundi wa mwewa Ndio nena. Hello Mutongo. Hello. Tuenena now. Lasa. Yes. Wedana na mundu da omwenda nduguma kwa lelo kaza. Kalivo. Wedana na mundu da omwenda nduguma kwa lelo kaza. Ete woni wako kana yakulio. Abaongeze atonga zimu da ngunga ne MP wa kwa. Noingeze kitonga MAAZO. Noingeze yambada. Magetheka. Ju mienda ko ya mundu mbada. Mbada ayeke kwasya wende de bandui. Mbada erugewe neza ya simione. Ko ayeke kwasya de ya simione we ya simione ndo weruge ya mundu ndo na do kama na uzu ya simione. Gilagu ya mundu la MAAZO MAAZO akwete neza. Na kwete neza Kalonzo nye kumutaja ni ayeke ba yake ogewa ageroga ngale kwa akageroga ngale kwa Nono Mutongo idenda akwe kalake ogete mwe bandu bamwe ngale kuziba jundi yene kala jundi yene na juma simio nono wegeza buya mundu la we laila ona ageno ogete Kalonzo kabisa Nondo kibela kiyo no aze cha nija munene ama minister. Kibela juke hivyo na kibela juno no budu anytime ugewa wenza. Na kibela geja David president do so budu onoge kata do so budu. Okay. No akwa de lesa. No kwa jeneza. Nondo wekaza buya mundu la we luto no zo nage kata do so budu. We minu kiliane kena tunengonge mwanya. Lagire minister I love budu ake wa nondo waza ko Ibrahim Musumbi ake wa ibetange. Asante. Awa katangwa no. Owe aka tokela. Aya, toze simu ya gele. Hello Mutongo. Hello. Aya tosonge. Hello. Sir. What in data? Nesa yudo iwe. Kalivo nati na nesa. Na wala dinda nesa yudo. Yue. Bonga za MAAZO. Naketho. Na umeazua njonde me uwezo ngende mezine za nizi MAAZO yone mwana ngakwere ya Mutongo to. Unita wa inana na mundu wa njoni mulambi bitu ne ba bandu beto kaiti MAKUENI. Yu atongo yazili mundu wa MAAZO. Na kiyo. Hello? So wewe uende na kunena. Mundu wa kiyo huwa jipi na MAAZO na Mudula. Au meazume kuna ya muzeo nono mbe yuka lonze lawe dira ngajuta kwanye mwene na nywele umizenyele kanguta. Nono waija yuka lonze ndo dume kanila ila. Cha gondo naya. Aye mizenyele le uno na mani na yuka ko boge na dina muno sana. Ali na ndo dije yono na zumbone la ila. Ino ndo na ndo ka jona na na nga waje ndo dije yuwe ndo mana mo brechi mana mo brechi yo de yo na jipa sana yo. Pole sana. Lakini wali neno rajo MAAZO ati. Ayara de Kalonzo. Palawe ya mwanunu ne Mutongo twizitwezi kiboda twemwezi mutwa twemwezi. Nozi ongea kwa professor twemwezi. Okay. Yuba la Kalonzo kweza kuamua ena Mudula Kalonzo junior na MAAZO na kiyo akiti.
kiva uona uniaga muwa kananga zaga zitwajoka kwa azimio muzio kona yake tujoka butu sembete ko idiro ali mundu ugamba ni yuti yake tuyandi ya manzo na bigize ma ajala ground asante twari wajoka Kalonzo manzo na Eric o senator wa DP kio okay ani movea senator kwa ni manzo asante tuwasongia nini hello Mutongoi hello wati ndata weta wata kalifu ikombene na nezani ndo muzao halo muzao kakwedukeza TV ne nenge ongeka nini tafadhali mazama yote wetikilia hello Mutongoi wati ndata ongelanga wasia ainda neza ndo avesa za munda kuma molongo zeki ndo mungu anaotoja atongo yezo Michael tinda maile na MAAZO MAAZO akunele zindu neza kedhane mwetu kijake na Mileti Mohamed ya ndo zulu manena ni maijingi wala Kalonzo pio kwa huwa zulu ya Kalonzo ajo ni kito mwazo pio aya kuiwona watu wosu timu vya mono davi 11 ni kana aende Kenya kwanza all period 11 kana Kenya kwanza ndozo mwangu ndio mwangu asante na divu ona kebela kumeketa kwoza mugenge du ngezi yanga bantu nzoka moza kizina kunda kanda kwa ndaketikela kebela amda kata tona kwa nini ndozo mwangu ndio mataro na mema mataro mangi mwana wangu ngene uone manena awatu kwa mataro mingi sana aya naende kanini twambonga milebu simo tosenge aya ni sawa ende ni wazi mwembinge katosenge nanda semba evo aya hello Mutongoi hello nande goi hello aya aneni sasa twambonga mileba u yakane soma maotomani ma Facebook nini na makwata ba laptop ni akwa mesemba muno ende baasi mone no ne someli atatu nikenda twambothi uthi umoni twambe kukunda kiwu na twisi wakati huo haya Kalonzo karibu UDA tusovya serikali niko krize Mutongoi TV be blessed mweka nesa muno koto manyithia maundu ama siasa haya Kalonzo ni mutanga tangi wanoze to Joshua Murili ende ni movea yeah DJ Biado Kalonzo adio Yerusaleme na timu Yuti Kalonzo ati mpaka 11 musuma wakavengoni Raila tosha manzo you are misleading combination Nicholas Mutua Kalonzo ingia Kenya kwanza kwa yule number 2 Malindi Rutonated bwana haya Nefat Adispata asia Kalonzo anaza Martin David manzo Mike na meiona na mayoka Kenya kwanza manzo vai okay Kalonzo karibu Kenya kwanza James Nyaga naende kwa ametuke motomani bakubio watatu kanisome atatu manzo we lawyer lakini we na Kalonzo mwe au view mnaleta mchanganyiko kwa nini kweni na stand at least wakamba tuheshimike tuheshike shame nafikiri unasema tuepuke shame on you okay Kalonzo tuko nyuma yake Simon Mwania wa Muthia asiati Junet ayekanie na Kalonzo nondo demands cia Kalonzo ni endless azimio nginya ya senzwa esietwa nondo wa Kalonzo lakini wapi nginya ane warani ni mate ya Nairobi County lakini wapi twakoseyeva ithi mwa we Ipman John Ipman usino kutwekela ngithelo ekulende twakoseyeva na twaziyokeria ngunga ningwenda unzungi ya kuliano ya demands isi ya Kalonzo netsia ilete kana sia ilete no wethe twayekia nondo nolikana azimio yose obwa aise no nginya yetu azimio one Kenya na yetu kwa ne mumbete kila twambe kwa saudi umo nini na twisiyokeria nitukwenda na kilongo cha kuombea siasa kwa musesia ndukatete uthi basa twethi uthi umo ndateka itatu nitusiwakete twende na unenania
musese witu mwendwa Mutongo TV ni avwila ukambani na yakwata nzeve ya luma no tumevusa ye kuvikia mamilioni ma andu alama tosia isi ya kila muthenya kwa kutangasa vya biasala waku kana kumanithia alama evasa ila mwendo waku watutia kwisila imanithia sia iku kwa mavombe yange tuvikia kwisila nambani ya simu noti imwe ina kenda ile imwe na itatu monza kana ututume email kwisila sales@mutongotv.co.ke. Mutongo TV ni yongwatanio ya mukamba tukwatane twaile biasala situ. Ikia kamba nitwendete muno kwikia ngwa cia kithuma kuseugia cintu situ na kithuma juambia unyameti bukanye ndawa no kiri ya kitabakana wethia kana aitiko mitha ndatu kayuma aya keza uma kaikua yuni wa mazwane ama maende maka seat for that reason nikao kitumi naende aitwa mundu ayoka aithambia musi ijo keta wa kithango na aithambia musi ozu na sindilo thamba cia zeti ngo mutavia ndio mutavia mwazienda kiki tawa kikuu wewe na thingitha nju no wasi ni kuthingithanga na nikisio ona wasisia nikitumika kwanzia mbingi akamba maitu nimendete kutumia iku muno si atumika na nzia mbingi wewe yake ku nikitumika kwikio nzovi kutumika kwikia yia kutumika kwikia leu mukamba aisie ngundi yambe niyo kau hindi ni sia wetina ne kabila niambia wengi mukamba ni wisi sia kusanongoi inyusa muluo yu vai kunyo muluo nondo vilingi ni wabubwa ukamba witu ni museo na wilato ndi ito Mutongo TV kwatanyo ya mukamba ni twafika mawo makele mavuti no konya uteti utandithia nanema no manithwa bandi ni wa vilingi wa mawo metha maitu menguno kilandwani ukamba witu kuma ketwinzene mweka make ono mama sako mamoka nenyo mama sako mweka nyamae ono mama kuene matinda Anaitu maisio sia kisuani kinyamu sieni munene wa Kenya ilovi kitambasie kwata iki lalawa nundu wao ni wenyu wa mavoni wa thela itisina wa vilingi kuvuvwa yu wema kwata mema vyo maumete ito cha kimwe kiruanda na ngwatanio divina yu Mutongo TV nikoka memekoka kama visa alake ukwatanya mukamba Mutongo TV ngwatanio ya mukamba nitwavika wimi wa ng'ombe cia yeia thini wa kilungu wasia wa mwimi inge nona gusiye mukeka wakina mukeka usio ukomea tumena ewa ukomea hata mundu kwete ya mutaalamu tukanena nesia maundu ma wimi na toilet transplant sasa nata transplanting by sauteka provided with the amindoni vena pa out right in the field ni wet nondo tuta mina kulika mitwe wenda wabaluka pyo Muto na kwitha imonda flat muno kwethi ono katema mbaro ya matambio 5 ndio itegemea nondo mbaro icio tona kuongamia kiugo nima ya kumithia no yende na kwikathia muno ukambani uimi wa kitunguu thini wa kilungu wasia wa mwimi kuna ana kolevya kitungu kibandao ana manya kuna ambia kwa kitungu ko wewe masindula siembesa ni mazira siembesa wasia wa mwimi Siasa witu wa Mutongo TV nguthoche nthini wa kilungu cha usili ne kuthi kotini wetha kwethina muno waila utumia wakili nikenda withia ni wabika kotini lakini umundi ona mwene nthi wa kawaida nutona kukila na ketwa kotini rights cia mawithi ululuko environmental rights ni tasieva rights mingi kendo kila jothe kwithiurulukite cha nthi ni kendo kisio na ki katika ila standard serikali katika kindunia katiba ka 2010 2011 nako kailia tawasiani sana kala kavumbeni
ilandi ya Kenya yosi usumbi yosi usumbi na katiba kaendete kakanena niwafu yo Uingereza serikali ndugu serikali ati ya serikali ndikutubinia leo katiba moya wa katiba waiti kana serikali ni wena kwa ni dhiti sewite serikali na alame utongo hini we serikali ndio dhito sakuite mundu umwene ndi wabaya ndi no aite mjadala akasya kana mwa uwo yani dhita sewbisie ubia wa mbunge ni mama sewo basemia itamba hii ni soba zila soba zetu usiona siito ku na komati masomo maka ene lakini nako nundu nako nene ndakwe kando mako nesa ngiti kuwo isu siandu azu noko tumia ama mota nundu ni mendete ni musinona ando maitilanga moka na banga we wambuka ni Uteti indila nabikie ko maisha mambini yani sio bandu na fix ni adhithi ya nimbokana na kila we ya uyo nda wika ni wenda profit kwa uwika ukakatulate managing affordable kwa customer ndukamwe exploit ya sembe nakwambia nyo yino ne bingwe sebe yako wende ka chao na chao wiyo wenda uketha wina iko ya mzambeba iko ya ngazi ya makaa nyendu ya makaa na mwatu kunenga kilo 15 sio kiwanzo ki kaka ni vitu mwatu su kunenga kilo 15 no usobe tuna kilo 15 kwa isina ni tatu Uyane uyava Mutongo TV ngwatani ya mukamba nita wa Steven Mwema studio tuna nesema ndo mavi ya sala twedhiani Kalibu ingi vai kumbini ya siasa tuende na kuthoima maundu meo kwa ni ya Uteti vai lembe taitu wa kamba na Kenya itutumanya maundu undu maende kithani ndo watonyelela edho komie na wamoka wethi ya kumbia siasa yende tuende na kunene ya Makinya mutongo wa chama cha Wiper Dr. Steven Kalonzo wa musioka maki Uteti alawi dhitu ayosa ayasi ndika na yeka na hindi nuna isika na weende tenginya 11 na ve statement unethi we make na ndoingi medho maimiosa na mawoni kivadhukanyo azeka na it's never too late to come back dizana yethe wa maanisha hata dizene ku come back to azimio ye kanani hata ene ndi aingine mede tuna mayase kana Kalonzo na katito sio kavo ange mayase Kalonzo azio kevo azimio disi woni waku ne weva tawe mwene ndi tawe Museisia wa Mutongo TV na tawe mukuni wa kula na tawe mwate wa Kalonzo wa Musioka na tawe shabiki wa siasa unaitha witha murengoni weva tunene kwisela ile itatu kenda imwe tano na ambayo tumeni mukuve vaindevi kaleko ya YouTube ni Mutongo TV /FM official ngaleko ya Facebook ni Mutongo TV na Mutongo FM lilikana ikumbia siasa ye emokwa imwe Mutongo TV na Mutongo FM na indi page ya kwani Erastus Kithuku Anzomo enda ulike na wetio utumani wa kuvo masama atwetikila motumani ngo sisia mundi soma wandendi kwatha ende ngo somo o amwe menyu mama utumani ando masimu mwako nasimu wethese wa TV nikenda usethia nitwewana bwana ngunga twende to thiumone pe kulo ni okulete demands Kalonzo kwetia kana wethitwe I demand niselete kweli demand la Kalonzo no twabo iwetu imwila twezila Kalonzo wethitwa yetia number 1 twezikala kana Kalonzo la woki azimio na walokio musele tweta azimio la umoja na oka demand one of the conditions ya nomba ka thitwe azimio oka na kuchetikila pandu tuna ile twena mzee mwetu wa tuju na tuya katika coalition nezi duniani dunia ile zitu ya samono ni naza bia ndio muno. Number 2 I demand kwitha number kwitha deputy running mate wa Raila na chuke na thiono kana India. Number 3 kwira na demand ile ne wile mwe wogetu na zitu waitie kana aldika katika azimio ndenda andwa langi nukwenda ethena nzebe yake kuzethia ndo langi mo company na mambo kuyango kando nikenda wetha niwe limelight na juni cha leilo nundu azimio uziola iko katika kanzo ya la azimio pe akamba tatu pe Kalonzo abe mundu ngilu abe mundu professor Makau Mutua na bai no kabila ile ngine kwate na ndume no Mount Kenya pepoka
na pe demand ingine ulilikana ngiwe kitani is demand itano na kila kwenda kuonekana wathi pando na wakapata muungano wa Azimio ndio iloka na demand especially hizi ya kwenda kumalu chandu nza no iloka likano yamba idukizano la mebu na mwiwa na nundu kinduki ticha kithui muungano wa andu azuo the aim ni number 1 Raila atuke president Raila binaza presidency simply so the secondary kila primary licho kuba ile mundu iloka kwazi akazi yu isietwa no isietwa kwazi ukalikazimio ino yazi iyo kama hiyo kanoika bindu katuka what is the difference tio ndumu haya yuko kwa kwazi andu ange masukumwe kwa ni running mate lazima nundu na kini sabu no kazi sio mundu kila kiende Kenya after Kalonzo toza kama Karua atuka running mate wala tuizio mwe atuiko na 70% ya Mount Kenya tuendo 30% nundu pinolo ndia wile tokwenda sio na tuiko na sio na ndio tunayakula na watu tunaile tukakula ni yeye ndio mundu katika compensating factor ya kula umundu Kalonzo kwa Azimio na yuma kula ngili maana tanda kwa no maana tanda kwa no monza nundu akamba onde baiba no maendete kama me Azimio no mundu tuikezoke ngana watu asekana kana ati Kalonzo akauma akamba onde mama mwati baikilo tachu ndio mundu nyinduma na ndio ala ingimeze kana nyinduma nundu ningwenda ba presidency kwa akeza kuma na kezo na takamba onde mama mwati no ono mundu Kalonzo ungama katika presidency yake na Wiper ndio kuna kula zile substantial sio kampani ndio ikwata nundu akamba mwe meuda pe kwa proportion na nike uda na kepo tukabidhane lakini 90% ya jamii akamba onde katika Azimio wana Kalonzo ndo kwata percentage yana takadhana wote 11 na Wiper akati 11 na Wiper baadhi mnengo kula ngili maana ya 50 maximum ukamba tuena around 2 kula zito 1.7 ilasi katera register tu kaizia MAKUENI we gula ziara na mazako pe ziara na kutuivia ziara 1.7 million votes kwa Kalonzo ndabizona na vote tano utitu na vote tano utitu by 60% tayari ka 70% vote tano utitu because 1.7 million iko na 65% umanda gula ile tukuna ngula milioni yomwe tionenge na kuna kula milioni yomwe andwa la ingio them Azimio na baiwa na mandate na ndiazi ati leo naka uma na kula izungili maana ile ya 50 maana tatu compensating factor iko pa Mount Kenya kwa na kingi chukche cha kwata neza pa katika Azimio ni kana ipetizio ndesi ya Kenya peke ndukiende ekizio kila chathoka muno cha kwazi kana Kenya kwanza manoni maina value ya kibeti lakini Azimio ndipo bwana kivalue ya kibeti kwa hiyo ipetizio ndana wezi ipetizio kuna kula Kenya kule kuna onibeti majority kuna onibeti ipetizio ndesi kwa Azimio kwa kuma kwa Kalonzo katika Azimio ndakezo na kule zote kutenyano asante kana ndivyo bwana FM kwa kiduni na kule maanzo tutana ambao thio muone na no nzonge ambiawe ndakuona mionga mweyo methi tuna nayo alama gweti vela tamwiso tawe mutaalamu wa sisia ati yano mheshimiwa Kalonzo alani mheshimiwa MAAZO mheshimiwa Junior na mheshimiwa Kiyo on then me 11 ni makweti vela nuko na kamba tamakwitha Mateo Mosa serious nondu maundu ala methi twe mayasia Kalonzo ndeka ni wethi twayika ni kwanza kada beba toneka nenda ukile kulu yokulia MAAZO nona ukulia yokulia ati yoi MAAZO no gotosonge ndi wethi na witha we mau ubona ati uwo wile tawu yukyandu nengite inena na andu on the society yes yukyandu kwa mayasia mheshimiwa MAAZO mheshimiwa Kiyo na mheshimiwa Mutula maendeneza ngumba aya kwa ndungwe angekuwa mayasia mheshimiwa Kiyo mheshimiwa MAAZO mama wako ba na mheshimiwa Mutula measia muka measia Kalonzo na measia mbai yu nenda ukutapia nesa une niusu ndo thawu une ni museo nundu andu azu kuwa mayasia easia Kalonzo na easia mbai ti andu me Sudan kana me Ethiopia na kamba mena ibandi sio kamba na nenda ukutapia nesa andu azu mena wito mwingi muno wango okuwa maineno nundu ni mesi kindu kimwe cha bata muno ati pende to ti inene pinda ya zamuno ya mukamba ni waelite kwithe wa serikalini yes na yu unduzu uzunge uzu yuno kwatie kwa mukamba i no waile kwitha serikali indi uzunge uzu yuno ambiye kwa waitha serikalini ata aile kwitha serikalini ena mundu wake wi serikalini nisia ize polling imwe ativa inaichuma ke na yuno ona ya bulezi mundu la wi itinga 39 na Ruto 35 na yazo yake ya Ruto 35 tofauti ya jao 4 ya 4 na mambe yo mbrinji
mege ya Kalonzo tu azandi kwanza nuna mioni yao na macho kama mege andu alangi on the one maasia yu tofauti ya Etinga na mundu eka mi ni 4% na mwa azumbe langi wa kwatani on the mwana Kalonzo ni 3%. Yuke ukwea kana yani ngapu ya Etinga kwete kwekewa ona pakeza kwetho pakaendo running mate na onde maizio pakaendo run off na onde maizio kangalie kwesu ingi oya kwenya kwanza Etinga no ukethia bado Etinga thimbi ukwesi ndu ite thati ciene kwa baza muno na ithe tinena tina undu wingone tinena kondu abata wa umani ula wandiketwe osea ina muzo wa thandatu nundu wa ile kwika eka kunenga andu umani eka kunenga andu umani andu twailo kito matapia uwe balawe kindu chu ni chailo senya ni chaile kwambia kwete makulyo maingi na nienda ukotapia pe kindu mheshimiwa Manzo na yuze mwanana wa muno Manzo na namwe atekeka thonzo ninake pe kindu manene tekitungililo na niwezi andu manene mundu nunena kindu kitungililo kavika bandu onetha ticha wa kambia kona tachaguo kikwazia kana utena mukamba ndukasi pe bandu kwenda kuutunga mheshimiwa Kalonzo amuzioka kulula we kulite mheshimiwa Ngunga athisa kuka azimio pe mubango ya bangite waku kuna kampeni yayo itumite andu fulani meo kambani na ndi yambi ito liko kambani nundu andu alama atumiro ti andu metenza kukamba yuko ikulu ya yati kila chendao petangwe binda yu nikana tuende na onena na Kalonzo tuendao petanga ngewa ya pe andu azimio na ange menza wa azimio na ondano wakamba na batengu iba ne no ababi ko bandu bazio batu ikati the mheshimiwa Kalonzo yu oke azimio na mheshimiwa Ngilu mheshimiwa Kibana mheshimiwa Mutoa na omega le azimio na yutre mukamba kalambe muyanie na ziati tikindu kingi tekwenda ekakumana twesilikalini ni utapisia pande twesu rastas ni yabata muno na niyo kuona kama ekalile nayo kima kikalite ande twesu miaka 35 kana tizelikalini na aga mukale kalita na ande twesu miaka 40 niyo kuona yu ona aga mukale ni wosemba ni serikali muno nuru niweze bata wayo na aga mundu akimani ekitwa ngaleko ziele mundu akimani ngaleko Kenya kwanza be mundu akimani ngaleko nonge nundu ni wizi kumatete neza matete nundu ni mezi pata wa kwitha wi serikalini yue tina mana na yuti ikileta akwata mana to kata biko bandu basio tiyambi tizio konziro bala bandu twasiokie mbaitu nyini ngwenda teke kuthowezi akamba kwitha matena muikio nundu Mosambo mwe unawaita mwangatho kwa hii unethiwe ni Yesu Mathayo 17 na ruma Yesu marata kuobosia na waema na hiyo ila Yesu nokie muzwa wa meongweli oka bose Mosambo na maukulia mbona ithitite miwe ana meye ne mutabia muketha na kamuikio kanini muno kena ngi ya kalatali mwe yakimakia kizonga yakisonga ni kwenda yupe kindu kimwe kiuneno ni mheshimiwa Manzo na ni chaguo indi ti chaguo muno kiiliata chief minister ndika tibane tinandike ateo nienda ukutapisia pa ikindu kita create wa Kenya wani ukulia Matiang'i atuike the chief minister batumeetwa katiba keba atwikitwe chief minister kunewa duties niende ukutapia onapaiki yani umundu aya wateja wa fulani no senator duties cabinet secretary minister lakini gecha Kalonzo na nengwe ministry tele nambio nengwe karua ana nengwe kwitha mnyao chief minister ndithukiize ngutapio yes ona Kalonzo na kwa kwenda sindu isu ni wisi nundu Manzo ni mheshimiwa Manzo ni munana wakwa mundu wa law peke ndo katika mwaya watueta andijua na kenye tueta andifacto na ni utapia ndijua ni kindu kila utona kwethia kike nene kike andeke lakini penge da andifacto yuko angeleka niyo ni ukulilio bana kila mundu ni wezi mheshimiwa Raila Odinga kwa serikali neno ya uhuru wa kila kiandike ni chao kila kiandike mheshimiwa Raila Odinga ukeka onana odhiko na kila kiandike ni chao prime minister paikindu ona we kwanza ndaingwa ranga onemwe yakwe wakana weekendu mbado ODM ikulyo nithimwe kwithwa athengeane na uru na keyumia mathuku memwe ukwiyumia
nienda tithowezi akamba mwikio wa ati tika thukuma kwa kwithumia ti serikalini onetha ni thipa serikali icio ni utunenga kindu kala te kwenda okay pa kindu kingi okay na pe kindu kingi pala ingwenda kuma alukula na ingwenda ucio kabo ingilo ilo izo onenga mana yu mheshimiwa Kalonzo Musyoka ni wikite andu make mawaipa haki ya ati wona uteonewa on deputy mbolea na kwanza yete buile muno na ni wikite unesa no kethe andu acio nimekwazia the aende 11 eweka nine kulu yemwe yabata yue nendo nenge mheshimiwa wita wa Waita mheshimiwa Waita Zioka Waita Zioka Waita ulo kwenda ngavana Masaku na ni formidable candidate in fact yeye no toni mwovita ena Mrs Mwangangi kwanda byati yu Kalonzo mheshimiwa Kalonzo thila Azimio na wethia ebau na andu malikabo ala kamba nundu akwitha mukamba wo mutongoi ebau na nundu mumea wa mena cia manini na maize ona tena cia maizu nini tilikaba u tiatie mutongoi witu na maivi kapaya paya ukangane kade mutongoi yako makasioka atongo yasue moyo asu wona thayo wota wendea ni wese maile kutha maisa ni wei inde yote ende na kuya ni wese kuya mashinani mundu ucio ile kwetha aithocia yazia twike kundini kita wa Azimio na mutongo yula witu munene Kalonzo pau you kindu chuke madiete pandu pathuku muno nundu metata uthocio gethia mathisi masi Azimio kana mathisi masi ndepo na nendo gutavia nesa yes wimina onamo amaanzo na by the way ni sa usija ngethia na ni tikalagala mheshimiwa Maanzo weta Siasa zibina dukona tabina okona man omunga mosumene wena mailonga bana nundu ni mawaipa na menene amutongo wa waipa lakini ahibi ko bandu yona ko ndu ikite zindu itatu nundu pesi ndu itatu wikite maziao na thika kindu kila kingi yuko obe sa hivi ka ukele really ni ngume ya te lakini nundu na omezia ni siasa chuka asili upesa ukwata kilo kwenda na sauta kwata kilo kwenda okay mheshimiwa Maanzo ve ando mata nona mata na vikiana kuyaniwa na FM ndane yaniwa ni omaka twala mata ne yaniwa ni usungyo wa yulo wa niche ukethia wana thina kwaze twiko na kana twikeko na tuyiko mheshimiwa Maanzo ni ila gavana songa kuna ungamikibila tinogo wene na kima dejo chamba na kile chu wanda ma odiem mekwasi songa ale de kule kama na tenda kwa kibila cha mheshimiwa kidogo ni ndukuweka ko etela maiki yaku yambosiwa ko obanini kena twambosisi ene ndime asiata ko twesisi angalekoni esu undu maundu mailie na indi sort that kanini saidi ani twaende yanesa hata musiene ndime asiata angalekoni ino engi ni aingi muno makulu ni maingi wakamba shida yetu ni kukosa umoja na udungu kwa UDA we are not promised anything na pia kwa Azimio why are we even fighting each other unaitwa Mudhali John Karo Musyoki is too late for Kalonzo angesimama kitambo peke yake Daniel Muteti Kalonzo ni kiongozi na tuko nyuma yake chief hakuna kwa katiba uziazia waiki ndugeta wao ngaleko ya katiba nake mondo nuitwa Fidele Mosao kamba nation shifted to UDA long time ago Murray Eredi ase tuko na Kalonzo mpaka mwisho Jackson Kisingo tupatieni mwelekeo wana Kalonzo ama twende kwa Ruto uziazia waipa munenga na mwelekeo kana mathi kwa Ruto Daniel Mutuku Kalonzo kuja UDA tutakupea kazi poa bele ngolika na mheshimiwa Ruto ainene ngalekosia ngome ni mwingi aneze ana Kalonzo Kenya kwanza aibanga serikali nukumuia kivila akithanda nawe tanikiva na kemondo noitwa Karo Musyoki my vote belongs to Kalonzo siasa wekula yake yendeni wa mheshimiwa Kalonzo na ke FM amepotea Ken Moki ndiye amepotea zini
ndiye zini waze wake we tuona kanini chao isunigala kwa YouTube Mutongo TV Stock FM official Kalonzo will be impeached once he is appointed to chief minister. Uso ya Kalonzo aka ngudulwa oza kivela kiu kana anengo kivela kiu. Uso ya tawa Florence Musangi. We want a constitutional post. Cecilia Kiema yasema meenda mwana wendeni wakatiba ti mwana wonde onetha ni weva Kenya Kwanza. Eto etwa Fidel Musau na indi akasengi we endeni wa Ruto na inde tukavikia na kusiokia kula kwa mheshimiwa Manzo akaendea na uneni ula wethe endea na kunenia mheshimiwa Manzo nasi yake ndukila kana yatia thina na kete tangara ndio mbinge muno katika azimio nikuungama kwa mheshimiwa Songo kuwe Mombasa na nyemwene ninethiwe na wumbano na mheshimiwa Junet nono na uthatula wena na makatuma andu na ndio ndatyo maazimio makatuma andu bangekia makwani Mombasa yingi Eldoret yingi Ilobi ukethe makwani maanda nizio ona yingi kasila wakele kana mheshimiwa Songo ndailite kuungama nao anisa no nini niwezela president Uhuru na deputy wa Ruto maina makwani heki koti niyetikilidia maende na kuungama kivela nondo kwani ne atwaiwe kotini kwa hiyo nadhani na makwani mamuthemba mao maende kotini ndio ngamwa tiungama na thina yingi yuwene cionthe ciumanie na kiu nondo onekana mukamba tagwe na share nene kwesela mangavana na wasisia mheshimiwa Songo mheshimiwa Kalonzo akunia wya mwingi mheshimiwa Songo takathi UDA nundu mheshimiwa Songo ta mundu endo ana atei mainiba milioni umwe mamba icio nthe cia Kenya kwa hiyo kana twaekie mheshimiwa Songo kethe ande katika azimio kana nde katika Wiper tamba kwase Ilobi na hizo kato yasia Mombasa na Coastal region nundu yasia iwe coast na haya waku kwa hiyo kiuni chote na yatie the no wonde na kusukuma na ba na ono munde tuyamba kulecha kibela cha Songo na tuikio kitia ina court jesa kwa mwa Songo no kuungama kana nde kuungama aya ekulo ni kwa mheshimiwa bado ningwiwa ndina hasongeka ni chao kithiana na muyanze mugwika na kila kingi kanena ni bongwenda muno kila kingi ni kau uyu unakwatitwe no likana mangavana ila mheshimiwa Kalonzo tai azimio mangavana atatu mokamba maziano lazima Kalonzo alikiazimio hivi ndaye mwana mutua Asia mheshimiwa Kalonzo lecha kamba set them free moke azimio kumaanisha nimete makethia akamba mainamba kritikala namo na ela wabikia azimio kwambia hata sia kebudia sia keima njunubi kwambia hata sia nindi ukie ikala kuela inene tina kijawete to ni mheshimiwa kebuda kibwana pe kalanga wewe pe nande si kukanja sia midheana na ila wewe ana ke mheshimiwa Charity Ngilo ilo nethe ya mheshimiwa Kalonzo ni wabika ndo na utwika deputy president ndo juni choche kala nito na ke athi omba ni antu na pesa lanzengi kawe mwene asia Martha Karua tosha na Martha Karua kwa deputy wewe pe na kau wakamba na ke kamba ndamana nene na wasiomwe tukwata kila tukwenda ndo serikali ino yu ya azimio na ya UDA haiba mamba sewa patena maembi makamba kana kula ile ikuniwe ni mukamba na kula isuti 1.7 ni aba ukamba ni beboka kwa kamba megula mbinge mno Ilobi kwa kamba megula mbinge mno Mombasa kwa kamba megula mbinge Taita Tana River Mbura Garissa kukura mukamba ni nene muno kikaza kuvujwa ni ubika milioni 3 abate kula tikila mukamba wonde wetikela lakini majority maendete pamwe kula sia mukamba itinyiba ni milioni 4 na kindu na si milioni 4 na kindu patundu aira railo sobya serikali atana sio kana Ruto akasobya atana sio mheshimiwa mwenye Kalonzo no gothi 11 chances yake sia kusinda ni sema kana mwenda force runoff wale takumenya kana ba Kenya ingi muno matena moyono tongo wa Raila na kwa Kenya ingi matena moyono tongo wa Ruto maana kiti obinya nigwa
whether you no mombi wa either kwa Ruto kana kwa Raila ene ngotapya la twapangithitie na twaina afuasi ingi muno mheshimiwa Wetangula namba kuma mheshimiwa wa Ford Kenya Wetangula na mheshimiwa wa ANC Musalia ndio mama ambie kuthimbe twatiala na Gideon Moi na Martha Karua ibina yu maaso kasu angele mathi wethe mheshimiwa Kalonzo atialeweka lakini naewe ko nenda kwasia ibinda zibone videsio kama mheshimiwa MAAZO amini ailite kwika nesa aungamite kindu kima kinaweta wanikana kindu kima kinaweta wanikana nikitonya uwete runoff onaga twikane kwina runoff twithatambia kwika hali musujo nola wimbe niwetu wana serikali nake kimwe kieta thina pyu mheshimiwa Raila Odinga ndeko na kuanya serikali no endao thina ake nundu ona no gwoke nengikie kwa Ruto Musalia anewa na gando tuke chief minister 70% ya Baluya ona Raila mwene nda kwa 70% ya Baluya kumaela kura zambie tu kwa Musalia angalikuwa ya yes ndo kulio MAAZO you paudi kapo ingaze waete ila Musalia Mudavadi una the chief minister na choka na condition yenge ano mako 70% ya Luya vote which is impossible, almost impossible. Onawe anakalio kunde bado nethi tane kalio ndio hapo nengi mundu yo katika Kenya kwanza na kule MAAZO rane zosungia no yepie muno mundu MAAZO no kwa makulio na ni nao mukulio kule mtu tunaenda watu akulie yo next week hidela to expect mutangaza msimamo wa Wiper uko on the table and there are only two things either no kuzwa kazimio tukala nake hano kuthie lepeni tionenge na bu MAAZO ndio zoto thezio katwe ithie tuthi usioka kana ni tu usioka nundu na watu asioke itabu hivo ni kana vile kwa MAAZO cha chief minister otondo Musalia wekali etele cha chief minister ona choke ikatibani tukila tuazia hii na njota ba MAITU maimbo etanga muno ni kiithie tu apabika watu isema baya twabika watu isema baya no twambolo mu bandu bamwe tukapia yabo nundo ndo yugazi kila kiende pa katika ona membership ya Wiper ya katika candidates so umudhima is minded at we are in two limbos Wiper wa candidates so this is a chap yezi ngaliko si a chap maize kana meazimio kana maize Kenya kwanza mtu ana wanje Kenya kwanza wa chap hiyo azimio ni katika azimio ni pa imo ndo mimi umundu tu inenyo tuwezi kana anuma Wiper na katika azimio i candidates unaka Kalonzo MAAZO eche na Wiper la ndio kwa azimio tuwezi ba mzia dosi azimio kanaongelea dosi chao okay bwana Nguga wa MAAZO no ida itosungia kimeo angeo ya meo ya siama ba RPP ya sera nondo nemaneliwe mafikia na kuandikia ABC meka kileka mwanzo kweti usumbe nengo kwaku ine namba okuka kwa MAAZO nenda kuka babe bwana FM twasi Kalonzo no wathi 11 na ndo inge mease kana metumia ndeto ya balance nili Raila na Ruto na Kalonzo no kabanu wathi 11 wona no kwenda force runoff na kula niko na wa tuanze kuangelekanywa mheshimiwa Raila kana mheshimiwa Ruto umwe wa wakasina na 50+1 uteti wa Kalonzo twetha itoro ni Kalonzo uteti ni kana bado thiwa una value ndeni uteti wa Kenya ndo kwikia masabu nundu nyewe wakwa ni wozuyu Paul ngele no kie ya Tifa ina nengia mheshimiwa Raila Odinga 39 yanenga mheshimiwa munini wa Musumbili ya Ruto 35 esabu yuongelania yuka 70 4 yuka 74 26 year undecided right yube pe so mwe mwene thito ngiuzomethia bana mwanundu ni manethito we mwanafunzi mwe nene ni waye kwati sia thita one diffusion of innovations na iso mwe ya neti andu tuikundi taro na gikundi cha mweso kita wa laggards andu mekala mbi na metha katika andu ya na me 13 na andu atu na indi muno andu akuona 60 andu akuona 26 pe 16 ile ile pa withita wa laggards isa kuthiuzizira nenda mwithukizia ula wate ya utaalamu athia zie kindu kita wa diffusion of innovations kiwe thate ojona among the laggards
andu azumetela mathimenzebe masisi ati popa lapa pya ona maitha mena idea popa lapa pya atapato na kusinda niba na yunendo kutheze baithe uyuba wikuliti nye nendo kutabia neza ndiye ndo kwa ne mwathani mbeweza ya nye aiye nye ne OFM lakini nondo na kutabike utaalamu une kwe nambua kana zua ya uteti Mheshimiwa Kalonzo twasi wiper ta kikundi nemewa moyo muno kukaendwa runoff indi pesi ndu ile ngwenda with the wiper nemekala nthe mesili muno ila makwete kwizili undusu undu wambe AENI azu nundu nasia izia na edukizia na meo kambani ukwewa maiku ya UDA tosha izu ni wiper zaiti yesu ukwewa ni wiper zaiti namba ya keli kindu kila kikuitwa One Kenya Alliance kila cha original cha kitona kukwete runoff ila cha compact cha ina mundu lo kwetwa Mzalia Wetangula Karua Gideon Kalonzo na Kalonzo kindu cha kitona kutwawo kwanza ya fulani kikaita de tishua kana runoff ya ile kwetwa zipo lakini cha kitona twa kwanza ya fulani kikaita runoff erasitasi na mwithukisia na muziaisia na atongo yano ndwe na maba endo matibe kendo kumena nyina mu yatinye saia ndiye takwaje ne mwathani kwe saia you Mheshimiwa Kalonzo as it is umundi runye na kuyo ubo wa analysis twa ya umundi ndavozi runoff kono akadi 11 na utapija ba akadi 11 ndavozi runoff na isu iketha nethe ila yani ultimate piu mundu tono sewe ayo na opportunity ni wisi peke ndu kimwe Mheshimiwa MAAZO na wiper you know matumeamo kama zizio graph graph ni ya 2007 makaje graph isu kama anxiety muno lakini peke ndu kumwe ngwenda ukutabia by then mundu la wita wa mukamba ai ambie kwitha ewite wo muno nakabanga nuko ni Kalonzo kula by then kwa Mheshimiwa the late senator Mutula Kalonzo ani wa kwati yandu muno by then kwa Mheshimiwa Senator Muthama ani wa kwati andu asu ndema kwati yandu bata palabe Kalonzo nenda ukutapia andu asu onde andu asu ni masonga ngia mumanga palabe Kalonzo nundu nagwe ani Muthama na Mheshimiwa Muthama was rested and may his soul rest in peace mundu la we Muthama ndena Kalonzo you in fact ni utavizia baaneza Erastus nye nundu ona kwa ningwiwa yani ni nagwe ni we muneni we ba wa wiper azi ona ndane ya na nienda ukutavia neza mundu uzindukeze ona to kunena ubungu nye hapa enena ugo nundu pe kila kina ingone kwake na nona acha ile kunewa mutongo wake yukila atongo ima wiper maile quick ningwenda mama ne ningwenda yani nyenga maka ezombona ba yote nimabundize kindu Twitter crisis and the issue management ngamone zindu sundu zikana wana chota mutaalamu na ngamea beza hai bika hauka onga moke yandu menu ati okay guys ni mwezi undu yue teona aba hata benzea na yuba inzea na tika ati tikomoka yu utan T90 180 tikomoka yu utan tikomoka decision teumete na tete kele undu pepa no twa make a mistake na then utendo correct kila twa make a mistake yutukomoka you maende na kwasia which na kindu kuna sisa undu kitoneka neona kitetoneka muno ndi mutaalamu muno wa meyao lakini mutaalamu wa uchunguzi wa simu neona kitetoneka muno nundu kasarani na ba yake ya ICC baba bandu bala waye na ndiye tinaniba ndiwage ya ICC kasarani maende I think NDC ya kasarani NDC ndio zaite nange embebyo KICC mana ndio ne utapisia ba mwe kindu kila unekie mituki kimwe yao no jogeza ake kikwatanite na ningite yoni na chama cha Amazon kingi kienda kuma Azimio nigena umi tiyoni na chama cha Mheshimiwa malio cha ngaba na mtu akienda kuma Azimio nigena umi okay petu make a formula zipa isu kuwetwa okay ya kwesa ateo kana unless wiper masi na mauti wiper makasia
amna ema Kalonzo mabakuma mwe thanuka ungame independent atena chama utene chama iwaipa na sisi nesa ta mutaalamu neonebwe atambope kwa Azimio na kuikumitha jabu yunge wenu tu twaisio na ebinda fulani maandikano alama etinapyo maile kwetha nemo maile kwetha mewe yani okay twinene ngewa meo ni temweshimwa MAAZO no kutu theja une sababu ni wakili maundu ama meo ne wese nandeni wacha kaambia waipa kwina mawakili mevo ingine ni kwatia ni mesiki mawika mheshimiwa MAAZO Secretary General wenyu Shakila ainena ninasoma ikanzeti imwe ya bande itu ya Kenya hasa kana izitwa na ya Kalonzo manenga ni etene ona deadline itavikiwe izitwa ya Kalonzo ya kukiti wasumbi na tikiti wa chama cha waipa ni kude yoka ketha ni mwezi Kalonzo izitwa ya Kalonzo imbe wa IBC nuko kiti wasumbi 2022 matuko kenda mwi wanyanya nikimwende na kwikala Azimio na nikimwende na kusukumia anewe mwanya wa munini wa Raila o mwezi neza kana ni mwanenga ni izitwa kana mwegero otea kukweli na ndi kingi kiuka kipa kwa meo ya asira mheshimiwa MAAZO yulwa kuvuka ndini wa ngwatu ni Azimio ndo FM no kwazi sisi wana waipa ni mbove chamilingita maendeleo chap na pa ni ovendeni wa Azimio ndo kwa na register of political parties yase kana ndio kumamia dhanda to election kana mi tatu after election 90 days, ku 90 days ni a notice ku mheshimiwa MAAZO kiru muvange to deal na chata kitaka Kalonzo no kuthingi ni 11 Article 38 ya katiba ka Kenya inenganeta political rights na ni nene muno Azimio na itana ila tu aminye NDC itu yenu tu forward ye zitwa ya mheshimiwa Kalonzo Musyoka na ndo alama kilia mundu aungame kana ndakaungame ni ABC the office of registrar of political parties na joitwa independent ni mawakili the committee ya nzama ya court ya nini tribunal na neto na usilithia siendo ko na wo ne kana ORPP de la simithia IBC ku IBC no now ni what do you call administrative body ya mwondo ya amwa no na ikotini ndo nene wane wa musi wo ukapendwe wane court na yu court ya likela nicho yuka deadline zingi nzao na imwe abale mwebete mwao enda imuka kinana ko kila no utavya ukea kendo nikana ba imundu wabanwa kulingana na mea ya Kenya ndu ilio mundu sio na katiba kanga 2010 gaetie thina mwingi muno pesi mbingi itaembovania nezo kethia kena fanya rudi nyingi na wasisia yu ndobania mundu kethia onondu ka kuna kula numu amwitewe kula ikakunwa secret ballot na ndweke amea ya kuona nyondo secret ballot ikakunwa na nicho ngwasia katika sia mai ni usa ni bamuno kulinga nondo andume chakula na kila kiungamewa mbora mwe 11 ni ukono wakula ikasanga nondo ndobania kula ukaza yini ndobania mundu na mukakunona na lazima kiuke itonyaka kondo wau ndato imwe sio ndasi kotini la sikotini ndine na nicho wewe ndikuya thino la munene ni wa gavana Songo na ilo kona undu wa gavana Songo watuwa nundu wa kali twende kotini maro yigwa ni bongamwe maro yigwa bayo ungabeto tondo na mbeto ngamwe ni kotonda inai endoret ne kotonda no seto ila ita expert ata wa mabangu ata azabi wa na maumia kotonda magatwa kwa MBC kana gavana Songo ni muungamwe ni koti ilo kwa ndo sia gavana Songo sia dala pero ila ingisio ndani zigwa de no go na munene ningi waya Mike no padio kanito na Mike so na keka tuya kwati ya Mike so ko tukekala nake o monde bayundo Azimio evalo chauna lakini Songo no sio tofauti yesu ya ikula ikakunwata iendete hata no ma ODM no mena Songo no hoga matete ni bia yake kotone la ya leilo ni yake kwa hiyo bia yake kotone zitako hiyo la wani ODM na tena sia Songo ila wezie kuimbichwa sambe iwe no ODM na ngoga ile anacho ile ngena ndai parliament ona mbobadi chama ni wa ODM ni watu Songo imbichwa ndio dodere ya Songo ni mtu wa kwetu tuani ni mndana wa
tunene siasa manzo ya the namu neno la withi tobono kila kuna manzo nundu ndio kwa daisongo kindu kicha songo chumililo 2 weeks ago kitwevo kilo no kindu kicha songo chako aithelela baba jo ili kawai panali kilometri na kilo na madina maitwa onoka lilikana kaini mtu lilikana oba state house Mombasa oka ifomabu in fact kusema chawo oka inagwethiwe no Kalonzo naona atumia baratika ni chao onao kila mwandi mabika oka Kalonzo aendi asia na moto ka presidential candidate oka ndipo na mogela na mzali mambe upigania supremacy kila kina atumia oka esemba na ndo supremacy battles yosia chao osia elezia unene na woka zizi ukicha songo chukio pa state house ila Raila wale au kedha nya Kalonzo maungamite state house Mombasa dai mwaka mudhelu na they lazima na Raila ni wetete no sorry muzumbe no wetete Raila na Kalonzo akama reconcile nikana dokumemwe against nundu mene Ruto no ukete ni watu ambao na muzumbe wala ambao support presidency ya Raila na tu hata support munini wake kwa events zile si unfold itakumepinda yu kukopi kapato bikete yu with ya Kalonzo involved in one of those events one way or another. Okay. Ni kwate vuno ni wamina. Nena kwiwa. Nenda kuthiwa bala ya Bwana FM. Twende na 10 ndo so moto mani nikendo se dia no to amina kilungu twikaselewe muno. Kalonzo no isi take break also break ya chuma kimwe na hindi oneka post visa ndeni wa mtandao wake wa Facebook na Twitter via kwake yata ondeni wa yedio indosi yake ondeni au mondani nende ateti moza kiuta kindu mheshimiwa Ruto anakiambia ba masafu na mheshimiwa Mutua maze azimio madeni za Kalonzo nginya kata eno kama siadi kweli you bwana FM ni quality you chuma chuki mwa Kalonzo unaisi no kutake ayuka oka hili hata watoto zinondo to ya notabazia onoka edhambua kana oketha sua ya siasa yu ni twetele tuone yu mheshimiwa Kalonzo isi waka etina wa chuma chuki mwe ni chao akamba tutonya ku expect from SKM ni utabia wa ondo ila hizi muno mheshimiwa Kalonzo muzioka akoka ili ondo unaendi aili aketha atongoi aketha anaendie mutongoi wa kamba na kazi okay mutongoi wa kamba tiza zao usinu ndo ambe undu wa keli mheshimiwa Kalonzo amuzioka akoka okite kunengane utwi undu withitwa athika na ni utabia neza ni tunena na ate ima Kalonzo ala sugu na peo makwanza newe bana ni sugu kabisa na aziata azia mheshimiwa Kalonzo ona akathiudie akathi nake ona kazi okazimio akazi okanake na ona akaungamewa akaungama nake yu mheshimiwa Kalonzo thilo kumela ndo watabia mbuga ya une thilo kumela oka ogete onengane ruling utwiwa ati tizio ogwa azimio uno ogwa azimio tizio okeo na ukati imake no mese ukuyinu mama nenje yeyu no mama nenje ye wethe ne mabwa kuyanewa umela metisi okazimio na metisi okazimio makete ni mundu lokwa ukuona tangwazia ni wizine neyo mundu kwazia FM asiuno ndo ne wazimio ayi kwanza ni utabizia baanese nyine ati maandikano ma waipa alama mikite katika azimio balazi nemoni ati na nithukise mheshimiwa MAAZO muno nundu munana andu azukuwa mainene ma UDA nithukise mheshimiwa MAAZO muno ebinde asa na eba nukula gwa ni withukise ai mayazi ai oka UDA oka tukonena MAAZO anena openly akaasya mo onapaka kwata ate agetha bindukie yo na nazi je muno ndio na irenduka metuke akaasya sindu lingi no itonde ndukila kitatoneka nikimwe kuthukuma UDA yuko umundu lokwazia nindo thagwethwa ni wa audio ni wa azimio ni nena na facts ila nisi nundu ni interact ana mheshimiwa MAAZO ngethikizwa kwazia ni interact ana NMP kwa mheshimiwa Kalonzo ni utabisia ba ogeta gwe eumela nesa na thitia na uzione kana uzio ikindu kama ngwenda hii kindu kama na ngwenda kwa encourage na nithiro ngeni encourage mheshimiwa MAAZO meka mheshimiwa MAAZO nenga ne iwonyula wenu na muthiunga mona ona muiketia apology mwaze Kalonzo ailothie weka ungamerina juu na muindefend kiu tani hizo ni right ila ya vitandu mawaipa and I like that
na muikezo tele mwene mundu muthi wa imwenena nai mwinena muungamola wa waipa undu ile pesa inena wa na mwamina kiu mheshimiwa Kalonzo okanena kindu kingi kiki bathukanyo muikego mutulitwe ngo inyere muna nenga nyobine na lenyu na ne kwa thiundu kwendie na imwe ya nenu twila wanengano na muthi ati yondu mutongo iwenu wa mwe nundu ne matirite tingizo ba mheshimiwa ngunga waweta kiu mheshimiwa manzo kweta ibindela Kalonzo mheshimiwa Kalonzo mjoka wazia wenda kaza bodi tinga songo ndai bakube nenda kutebia maundazi kuwa maweretwe mebazanga na zongo you kila toni you kila tukuona yupe pe otusamutu lakini tunini moti tutu mazindu hizi yasiende na otusamutu nini mono akanetele wena thingi azandi andi na yenge tokitomina yu na twemina ne kana mwithira we mheshimiwa manza vene kulo nali kana twende ni yulu account ya kitwi mheshimiwa Ngilo na mheshimiwa Musela. Mheshimiwa Ngilo ni mutongo wa chama cha NAK na Musela na kende ni wa Jubilee na sio ndesi ya Azimio mbane thwe mumio neni maase kana ne batonyeka umwewo akonga manowe na akakwatwa mbauni wongi na mheshimiwa Ngilo etha yase kana opponent wo monene ni chama cha Wiper dini wa county ya kitwi mheshimiwa manzo neni tosu ronyoza da nuko na chama cha Wiper kiende na kuminwa mi dini wale mbeta ya kamba kwanza nenda kutamia mheshimiwa Ngilo na mheshimiwa Musela umabitha kana eli mbe meile bene na mesindana na gavana Malombe maizi omatonya kuungamia omwe akumio nengi nisimpandu bakutina maitisi ai maazeni mheshimiwa Ngilo ndaze wakola kuungama kana mheshimiwa Musela ze wakola kuungama naye nitumanya lakini ubwo me atatu meile bene na maibalucha gavana Malombe ona bana onyeki wa makwani bado maeka mabaloja ona makaungana umheshimiwa Ngilo na mheshimiwa Musela na nita kukwata ni kibu na mauta bado baitonya mheshimiwa gavana Malombe haya betikiliti sobe motuma ni maende tuone mea siata babe mwana wetu wa Jack Maweo no etikibela cha MCA I think ni kidhungo kitondo kuya MAKUENI ngelese bwana FM akuna asindo nesa Kalonzo Azimio nondo ona adi 11 kui run off we should negotiate as a community not as an individual ozio asia Kalonzo Azimio ngano na twende na omina by the way niona sasa ni weekend katika 32 twende na 10 Wiper damu aki Mungu aki ya Mungu na siwezi rudi nyuma aende wapi niko na yeye we sera kiwa kwazi ozwe kia Mungu Kalonzo na atiba maendete mwe ni Wiper damu okay Martin Di Matthew FM yakakukengana uyasia asu tokwase UDA twima Wiper ithi twalikire UDA ona tutese kana kukethwa mutongo TV we haya okay imeatoa mashabika Penina Mweni Chalo yasia mpaka mwisho Shendra Kamosao yasia otwi okay songia mosesi ongeba uyolo kana ne alange machange ya Kilungu Kalonzo ajoin Azimio na aye tikela kivela keu ukonewa cha chief minister we ane silasia Azimio ya makoza deputy kuma Mount Kenya twenda ndona kwatie kula sia andu ma Central Kenya na nzia yeva ozia azia we kwata kula sia Central Kenya no mosara ni metivo eto wa mwesu kwa wakalenga David Mwendo yasia mtoto hata akuwe mwizi bado ni wako Kalonzo is ours so yazia na Kalonzo yakata weni wo kitui Wiper tosha pato pati nake Shandra Kimoti Azimio tosha FM aye kule mutethete Kalonzo hata pende to ato miabwite nze lakini kule mutethete Kalonzo hata okay sawa Kalonzo no mpaka mwisho David Mwendwa twende na 10 tiungame na Wiper mpaka mwisho unaitwa Zombe Elijah UDA damu jamaa wili UDA ndio wanatengeneza serikali mkatayo mkubali mwengi Titus okay mbona tuadhike sumo 99% ni Raila Rift Valley ni Ruto ukambani shida yetu ni gani we eri kugetusha yasu Raila tosha with or without Kalonzo kio Albanas vala Kalonzo okadhi na kwangethi wavo na katina ula na ave mwaze kutina osuno otinete Vincent yasu nake
mundu unwitwa ikulu yakwa ni mbona muthama kalile tota siasa kitumi ni chao kama kanoko azimio kimpango makazi comedian ase kule muthama kwani ko azimio kimpango okay be kulyo na kulyo bano na ndi sevula kunzongia nita FM Man FM ndeni wa account ya Masako nane ngana kitu ingele kanywelane kwa mheshimiwa Maanzo twasi wavina na waita onde mendeni wa azimio icho kikeke kabe onde na me azimio na me tekibela cha ugavana mali tunaona asembia bi Kenya kwanza ngamo runanga nini kana ngoka wena nenge nondo newezi ugayu limpo no kuona hii ugayu mono nondo wa mheshimiwa ndo wa Wiper munanga yoke niweze momena candidate wa Wiper okay what happens now nondo atana mbosongia ndine na mheshimiwa Malete hivi nene na kesho vano anambie kana manezi ori lazima ya Masaku ina zone hiyo kwitha hii Wiper zone angi onde alama nonga mai vila ni manabe leto na kwa nanzeke angima kwazekana mheshimiwa Waita notonya kumya mheshimiwa Wabina Manzo mheshimiwa Waita kana akaumia Wabina no mavo matema ikedi mwana ni mashabiki thina munene wa azimio ni wetie kiugo panini ukaka ungamia ibila inya siandu mazimio makwenda kukitana lakini kimo cha UDA yoka uisisa iwa Masaku wethia nandu maazimio mondhani maraila lakini makweta usinda na ene kwa ene kwa umundu ngene kuma kuye ute akamasinda nundu ni maanangania na ni kwatie mone unena nyanuende with no matianie ngana mekiana binya nundu binologa ta utumiwa ba andu maazimio mayukitana wale ndokuikweki wa bandu bangi ukethia ni moza usumbe na ni jongo iye ona balana ila Odinga nutonya usinda kibila endo mheshimiwa Ruto akasindwa ni Raila Odinga ukasani kwa kwethia mheshimiwa Ruto ena bunge ingi na esu ni kendo kitage katika Kenya ukethia mupinzani opposition no lawa abaluka yewe wibina kwe muzumbi no bwo mbweni kana muzumbi na ndweza kweka okay muzi mtao za kweka hata neneta na opposition nezu ya ndishekinge twaza kukana kana tubendwa katiba FM uyazara undwa mwabata seconds nenda ukutabia kindu chuchawe twande mheshimiwa Maanzo zoning inaya Wiper nawe tetwe mali nona mbe wo manesi ongudu wakiu ejo gitumima na assembly mauma ala kwetani yue niwezi twamina kwaza twekikundine kimwe niwezi ukamba ngava na chela kukaziana ata itatu chela kuka itatu yu twaile kwekala vitu kakola nyati nundu twisia masike bathukanio sia bandu pamwe na twina ibela taitatu sia ungavana na tiwenda kuisindania teikata no makwatiani ati kwangelekanio no twiwene Wiper kwangelekanio yungameke twiwene chama kingi ta muungano kiungame MAKUENI na chama kingi ta Tanak kiungame Masaku yu utena kana undu sundu nebikiwa no ndula munango asisi obikitwe na ati mangava na mea tatu maile kwa mema chao mema Wiper yumbi kapa unienda ukutabia neza ati nuru no tethukia ziana ni kwa mheshimiwa Ngunga no kuweta elane la kwewa nyenewie mheshimiwa Waita Nzioka kwanza we ni waambite maazini ziake neza mono siakweti ongavana na be challenge kimwe elane thu nuru nendembeye o Masaku nguletie pe undumwe nonie pe undumwe nonie utona kwesa okula no alamyo mandakura Masaku kwangelekanio Wiper yungamite senator wu yungamite kabindu sawa uziniweze ne umakateka MAITU aya
take kwa women rep Wewe kamene ni wezi usu ni automatic ne kwa women rep ne azuna amaivu aya ne ungabana wavina uniwezi azuna amaitu meanara atatu gender rule yeba kwamba ni balaze aya yu peondungi wabata muno wa ilomanga na nene wiye ila nende mbe ngaleko sia matu na ngaleko sia kiva mubaka bandu beta wa kiva pa ya udinga ila silanga sina bau na thonge na monge makulia mubange tata yulwa o mande ya mekwe na aza mongabana na maambia mo yum kwanza mengali kwesu undu mose ya wa mundu wo pai mundu uneza kumose ya mundu ku deputy governor kwanza mundu la ne wiye maimbia umatabiche kindu ni mheshimiwa Waita umete ati yuku kwenu ngamunenga zindu itatu chambe ngamune zibika chakele ngamunenga minister wa roads na chakaratu minister wa kigu yu niwese mheshimiwa wa bina niwese osete ba katangi yata yu eneo ya matu eneo ya masinga yonde ila yetae munango nundu ila yetae deputy governor ite osesia ndina mundu nangale ko inu ingi baikendu bate to nandu anonga okay so you conclusion ya kwa ile isi no seo you kwanza nona yute nundu waipa kwangelekani nimekuma seo makaenda katika drawing board na uthithia utongo ine was mamba pasia yetu undusu nesa undusu wa agenda nundu wabata muno okay naende yatongo mazami tu ni matonye muongo ni kwatuka ngomo no mandi ni bikie na to na mondo mengi mai ko mandi nengi ngunga tu tumine unaendeta sia kusia mudia kwa muzesia ikabetu kenda tikemwe tafadhali na asante rastas na kwa betu bingu mina ningu asia ni mubea na kutuomea nisema sazu kila ngukulia kamba misuko siko yende katika ukamba ni timu sio muno ngukulia ndongo isitu matwae nesa nundu twa moto gwaneza tu unywa mulu na mulu la tu unywa makuza tu serikali na kicha kweka kina chele kwa kana chone gana no maketha na musimamo kila kingo ndo watanekana pa utwa athini tu gito elections ni kwa ndio nungia siasa na ngwiwa undu yubete kwa utu yeti okula na ndi mwitu nengo okula to the twin na sobriety na to na mu nye nengo kutabia ndo mama boko kana ni yonga meeting tikibira cha MP na nina moyo monongo ni akwa nikwitha unu twende ground na unu twende ozindu lengi twende nesa na ngwende na mkule Mungu ate kwoko nikaenda loza kibila kicha maboko twete mautongoi mwailu maboko nundu utongoi la ute watu na thinago kwa uje njibi kabuna ndia za no sale thank you asante always utongoi TV ni mwende nesa na chama tumia mapigo kwazi na wabiko Mombasa tu makuya ngona mutongoi brand ya mutongoi ni yani tenesa ningi nondu andola mweta ba content kwiza the andu mena wendwa kusia yesi nondu andola moka kuende inesa kwende ama usionde asante thank you FM ithio wandateke mo asia hizi maitu education ni mobea mutongo yonde ni mobea panelist maitu ni mobea pamoja na Gwera Stars mobea na asante karibu you no sio kama nai deadline sia maundu ala maile kwa sia bakube muno na yupa ibandu bene binda teke utwitese kana mayo wote kineta wa katano withio kathele maundu ala maingi makubanga uteti maile kwa mayo nundu o mayo withela methela na gwena yukuma bau tethalika campaign ine bai mamba serikali na ti undu sio kwithiwa takamba aite kweta onena oilanga watenena amyaka 5 no te manda ngwatanio no te manda umwe tizizie undu tekupetuka undu te umina na nondu zute ngale kwelenge na ngaye tweka neza ala tukoma na ala maziaizie nemambia nematinie na yule na matinie ate ibinga ngaya muzubi yake weyone twakwata mwana wangu akutha tweba tunene ngaya mwathime senatorial aspirant wa MAKUENI
na moni nundu wa utongo iwo kamba kunyaye kana na tongo ima kamba kunda matone ngana ndaya na kuthima na vinya nenda kwa cia nundu ni tupikete bala tupikete kila nesi na mukamba ni wese wa serikali seuwe ita na kura cia mukamba undu yu Kenya ile either ya UDA kana ya Azimio oka kondo nombaga mukamba eyumbani na nzia imwe ya kumbani ando nikwenda na mutongo o umwe na nikulia ithionthe tugenda tuyatie Mheshimiwa Kalonzo wa Musyoka undu ni hu ni zikilo kwika eno manyimo ya nucho na niweze neza kilo kwika na kumana na utongo iwaga na kilo kikuza kwa mwana tiko ya mwiso mukamba kuona neza. Yes. Timu vya muno na indi ni wati no gweti kibela cha Senator MAKUENI. Bado niungamite kibela cha Senator MAKUENI. Ni kiwe katika gazeti na ngatunga mathangu makwa matuku 29 saa 5 kuya wote MAKUENI boys na kuma bawinde ndiambeza campaign ya kwayo Senator MAKUENI kwa binyangai nuno ni sinana na Professor Kivutha Kibwana kamutia na kula ngilima na rato itinyiza na indi Samson Musyoka Ikumbi ni kwekindu na mota umasyo ya rastas tini atongo ya su on the Uteti FM alike siasa ni sawa muno FM molika siasa ni okay ndio soma moto mani maingi na indi timu vya muno ndo akuka all the best Mheshimiwa MAAZO na NGUNGA kwetibela na indi FM ili twende na bikalila twekalile vayiwe na ngi twesaiti ya labda tupendwe watwekiwe kibela kina kamesa bayolo tukailila simu bayolo na kasoda na kibu na ina dimina nikele mutumia weva muno utakosayo kumbi kuyaze makotakozayo kumbi wana tumia katwinge but na imenezo koma etwa mzee Benedict Kasiuko kubangale kosia masewani and then ibyo nalangi onde ndi motalanya inyonde mashambiki ni muvya muno ndo watamira naitu munatuambie kumbia siasa anaitwa abika muvya yo mwanya kwake mukoni wa visa Joseph Kawinzi director Wini Kanini Joseph Kitheka Kanandongoi na indi Elizabeth Kanyiva graphics na Sam Maunda ngaliko ya Radio Motongo FM nito Erastus kithuku anzomo na kwa niaba ya timu isiyo onde ya ikumbia siasa ni kuendea kiuyo cha kwaila kwa watu ende tokoma na indi wetua ngesa.